a re te tšokoletša morena le ge seemo se sa dumele re tšwela pele ra te tšokotša ge o le motho o seke wa kgahla ke ge batho ba re shemo lentšu le a loya lentšu le ke molloi wa ntse motho a re wena a re she wa tsa wa ntšhokiša o ntlhomola pele a ngwanešo nke o te tšokotše o le ka moe a gagago o le ka gageno o le mo le go gona ke le thabo fela gomme ge re thabile re thaba re te tšokotša kaka a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke strike moše o rialo o re ke le thabo fela ba gešo ka nako e nngwe o swanetše o phumule dikeledi o segele batho le ge ka gare ga pelo a gago o ikwa bohloko pelo a gago e rotha madi ka baka la gore ge batho ba ka bona gore pelo a gago e rotha madi ngwanešo o tlo ba ka gare ga bothata man wa tsa o tlo ba ka gare ga bothata gone batho bang uno mona a sepela mola gore motho la o imetse o rwele 80 kg ya mathata tsamaya bolela nnoši gotlhe mo tla ba thula ke dikoloi jwale ga go nyakege ka mokgwa o ba gešo swabiša sera se re mona se tseba se go kwišitše bohloko se no makala wena o sega o tla nore go o lebelela kua wa lla mara mo pele ga batho aua mane nke o ntšhela mohlagare ngwanešo re lokile re a leboga moroka a ke go amogela ebile ke go dumediše semmušo ebile ke tshepe gore o teketlile ngwanešo dilo di agabotse modimo le badimo ba sa go hlokometše jwale ka ge ke go bona go tloga mola ra kopanago beke ya go feta awa ke ya go bona ruri prof na le kae malome ka kapa ga ke go tamiše theresho mola ra tlogelana maloba dilo di sala gabotse ke dumediša magoši ya gaborena baruti baporofeta ba dikereke ka moka re a letama ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a le dumediša ba gešo ke a letamiša ba le lego ka mokgašong re leboga ge le fihlile magagešo nako e tlo ba ya lena ye e lego gore re tlo le fa yona ene la kgona go bolela mathata a lena ka moka ntle le go senya nako malome ka kapa kuo o tlo le amogela and then ra kwa dillo tša lena gore le lla le reng ke ba gama ba rebisi rebisi le tšwa kae ba ga rebisi gaphamadi mo gaphamadi ke rebisi mang rebisi di makatso o sepela le mang ke Josephine Rebisi ke sesiaga okay bafo Thapelo Rebisi Thapelo Rebisi all right ba ga rebisi ke malome ka kapa mo theeletšeng o tla lefa melao ya kgašo e re lego ka mo go yona a gankeke a re lebogeng re le dumedišeng ebile re le amogeleng ba gešo ke gona ka motse community radio station mo pitšeng tše kgolo tše letlogo le di bogela le di theeletša re leboga gore le feleletšeng le kgona go fihla ka keno ka gare ga a dipolelo ka gare ga dilo tše ka moka e fela la tseba gore ge motho a nyaka thušo ka nnete ga a nyake go tseba gore na batho ba tlo bolela eng ka baka la gore le ge o hlaka ga go ne se ba go direlang sona batho jwale re a le amogela ba gešo ka gare ga lanogo la pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke na le malefo ka mo ke ntate moremi le ntate Lucky ka fale ke bona ba dirang gore mafarahlahla rena a kgone go sepela gabotse gomme melao ya kgašo ba gešo re kgopela gore difounu di beng silent re kgopela re se ke ra bitša maina a dingaka dikereke ba porofeta mo moyeng
re se ke ra bitša maina a bao ba sego gona le ge e kabe e le meloko le metswalle ya rena, re se ke ra bitša baagišane ba rena ka maina ge e ka ba mohlho mongwe e sa le late kgwetša le ile ngakeng kae le ile o nyaka tša bophelo e no ra gore wa ra ya ngakeng Tsoko, moagišane Tsoko, kereke Tsoko, moporofeta Tsoko, jwalo se sengwe gape ba gešo re kgopela gore le arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona. Se sengwe gape re kgopela gore nnete tafoleng e no dula e le ka mokgwa e leng ka gona, le no e tšea lebie tafoleng gore le kgoneng go kwega, gore le tle le kgoneng go tsebega gore le thušwa ka thušo ya mohuta mang. Gomme se sengwe gape sa mafelelo re kgopela re ge go ka fihla nako mo e leng gore re swanetše go be le dingangišano, a re se ke ra tsenanang ka ganong ba gešo, a re se ke ra tsenanang ka ganong. Ge mohlho mongwe o mongwe a bolela re ya mo theeletša ra mo fa sebaka, ge e ka ba mohlho mongwe wena o a kwa gore taba ye a e bolelago ga e ka mokgwa a e bolelang goba jwang o no emiša letsogo, re tlo go fa sebaka sa gago wa e bja go ya ka mokgwa e nyakegago ka gona. Re a leboga le ngaka Moremi le mmona le so ke ngaka Tsoko, e tla ba ngaka Moremi ga e tšwa ka monyakola wa diphapošikgašo go bua le eno ba ngaka Tsoko jwa le ka ngaka tše dingwe. Re a leboga, ke tlo bapala setsopolwana fa abuti, setsopolwana se ge o ka nokwa se kgomola ke moka o nape o re fe ditaba tšeo e lego gore di go kukile gore o be o fihle gona mo lenanego la pitšeng tše kgolo fa. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga ke be ke ile ge e humola o tla bolela e fela ke thoma go lemoga gore go ne le se sengwe se e leng gore ga ka se fetiša. Dilo tše le di bona mo ke di-camera ba gešo, di-camera tše ke na le bonnete ba gore le ne difounu ka nako nngwe o no ro kgotla founu gona o tšwelela ka kapa a bolela le batho ba bangwe ba o sa ba tsebeng, ba bangwe wa ba tseba. Di-camera tše re di beile ka mo ka lebaka leo e lego gore ke le tee fela ga se ya mantši. Lebaka fela e no ra gore nto nngwe le ye nngwe ye e bolelwang ka mo e ya gatišwa, batho ba re bona, batho ba re theeleditše. Ka gore yalo re lemogile kapa re itemogetše gore batho ba tla mo pitšeng tše kgolo go swana le nna ge le tlile lekgono, gomme go sasa go a ba le ba bangwe ba e leng gore ba founela meloko le metswalle ya lena ba bolela dilo tše e leng gore lena ga la di bolela. Napile ke moka di-family tša thoma tša kgakgana, wa kwa motho šetša re founela re naganeng ka nnete ka kapa nna ke boletše gore so ka mamma. Jwale ga go hlokagale gore motho o ge ba mmoditše maaka a thome ka go wa theka taba tšeo di boletšeng ka moka ga tšona o tlo di hwetša moo. Ke lona lebaka la rena fela la gore re le šireletšeng godimo ga dilo tše le di boletšeng le tše re di boletšeng le tše bongaka ba di boletšeng. Ka gore yalo ba tla no di apeša dipataka mara ao ke mabaka a bona a se a rena lebaka la rena ke le tee fela la gore nto nngwe le nngwe e swanetše e be captured, and then go se ke gwa tloga ba le motho a tlo goreng batho ba le gape ba boletše ka rakgadi ya bona ba boletše ka mamang ba re taba ke skete e le gore ga la bolela jalo. Jwale ga gone molato re a leboga, ke tshepa gore molaetša o kwagetše gabotse mabapi le di-camera tše le di bonago fa ba gešo. Nke o re fe ditaba ngwanešo, tamiša batheeletše o re fe go lele se borala. Thobela ka mo studio, thobela batheeletši ba dibitšeng tše kgolo. Nna ka lebitšo ke Dimakatso Rebisi, ke tšwa lefaseng la Kgaphamadi. Ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo ka ge go ne le mathata ka lapeng, le nna ke ne le mathata, le mo familing ya ka go ne le mathata le ditlaešego tše re hwetšang ka lapeng. Mathata kwa gae re tshwenya ke diphoofolo, ditšhita dingaka le dikatse le dimpša le bošego no re o robetše o phaphama fela gare ga bošego no kwa dilo di tsamaya mo godimo ga masenke.
o no kwa le mejako e bulega o bona le meriti a to thoma tsena tabeng ya ka lapeng go tloga na ke sa gola re tloga lefaseng la 7 starter re tla go dula Gaphamadi re dula le tate le mama re le 7 ka lapeng re na bana ba mamaka le tate o tloge mo tate le mama ba ile ba kgaogana mama a go nyaka Stene Driefontein tate a šala a ntše a dula mo Gaphamadi a tloga ya go dula naganeng na ra tloga ra go tsamaya le mama rena ra go dula le yena Driefontein o tloge mo tate a tla re kgopela go mama rena a re re tle re dule mo Gaphamadi le yena mama a botša gore ge le gore na ra dumela gore re ka tsamaya go ya go dula le yena re ka no ya ba dumelelana ra tloga ra go dula le tate mo Gaphamadi ka 2018 mama o ile a robala na re ntse re dula gona mo Gaphamadi mo o ile a robala lehu la gagwe ile a ba le bohloko se ke lehu la semaka le gore a re tsebe le gore go diragatšeng a re ne le closure go njwale tate o be a dula le mmane wa rena o re dutšeng le yena mama rena sa phela yena o ba re tshwara gabotse go se ne bothata felo o ile a kgaogana le yena a dula le o mongwe o re dulang le yena go njwale go tloga mama ka a sena fetše go robala 2019 ka lapeng ga se tlogo sa ba gabotse ka gore tate o ba kgaogane le o na a dula le yena mathomong a dula le o mongwe o dulang le yena go njwale yena a sa nka re swara gabotse ka moka rena bana ba mamaka ra tlaišega ka kua lapeng sese mothuši thuša boti sese ke Josephine Arabisi wa bolelang dumelang ka mokana ga lena le ba theeletše rena ka ga borena re rwele boima mama rena o tlhokofetše ka 2018 papa bana ba gešo ga ba swara gabotse wa ba tlaiša ke dipitša tše pedi ka re ga motse o motee mosadi ola go na le bana ba bannyane ba e leng gore santšho a ba hlatswetše diaparo tša sekolo ge ba ye sekolong go ba diaparo tša mogae ga ba hlatswetše ga ba dirile selo bana ba kore ga ba tshware gabotse bana ba ba itirela nto ngwe le ngwe a ke tse gore ya kgonagala gore ka lapeng le le tee go be le dipitša tše pedi na o ngadile bana bake a ke tsebe mara o tšwa gae o tšo ba kgopela gore yena wa banyaka o tla ba godiša mara wa palelwa nto ngwe le ngwe ge re bolela le yena o re botša ka ge e le gore nna re a loya nna re bolaile mma rena ge mmaka a e tlo hlokofala before a e hlokofala ba mfounetše ba mpotša gore mama wa bajo ke le gona mo kgobokwane mo ke nyetšeng gona mo ke dulang gona ge ke santšhe gore ke ye gae ka gore nna be ke sena transport ka founela papa ka mmotša kare ba re mama ka wa bajo ke kgopela o tlo ntšee o nkiše gae a mpotša gore o dia ka bomo a netama forogo ka tsoga ka namela ka ya gae mama ka a hlokofala after mowe
dilo ya ba gore papa ka go thoma gore bitša ka mabitso o re rena re bolaile mama ge re bana ba ke ge santšhe ba gešo ge santšhe re batle ka lapeng la ka ge ba fetse o tla ka lapeng la ka ba tshwanne go ya ka ga lapeng la ga bona ka baka la gore nna ke moloi ke tlo ba fa ditlhare tša gore ba tle ba mmolae re imetswe nna re kole botlhoko kudu a se mama ka fela wa tlhokofetseng nna ke ne le mathata a mantši kudu ke tlhokofaletswe ke mama ke tlhokofetse mmatswalaka ga tlhokofala lesea laka ga boya ga tlhokofala rangwana bana ba ka ga tlhokofala mmane yaka ga tlhokofala magala baka ga boya ga tlhokofala ngwana gešo number 3 gaitšedi o seke wa di hlakahlakantšha a re tsene ka mo lapeng la geno pele and then re tle re kgone go tšwa ka lapeng la geno and then re ye go tšagago ka gore ge re ka tsena ka mo go tšageno ra tsena ka go tšagago ra tsena ka go tšageno ra tsena ka go tšagago gore le mo ditlang gore ga ka ntšha gone. Okay, so go bolela nnete e sa le mmarena a tlhokofala khutšo a re nayo bana ba gešo a sanke ba hlapišiwa after mama ka a fetše o tlhokofala motho a hlapišitšweng ke nna ke nnoši go ile go ba le dingangišano ka tšatši la dihlobolo papa ka a ngala a tšea bana ba tsamaya go a iwa ba tla mo kgaphamadi a sanke ba hlapa ka lehula mama ka ba fetše re fetše o tlhokofala go hlapile nna le bana ba ka fela ene family ki e sale from yona nako eo ga o sa nekwano a go nakwano ga ke tsebe gore re tla diang a gona ntho e re ka e diang kare go na le mathata a mantši ngwana gešo o rile go tlhokofala o boloketše mo papa le bokokwa ka be ba ngangišana ka go boloka ngwana a feletša a boloketše mo mola e le gore be santšhe a yo bolokela kgausi le mmage o boloketše mo dilo tšeo di a re tshwenya ka gore rena go balora bane gore ba lora o kare ke batho ba ba phelang ba etla mo gorena ba phela le kokwa rena ga kwane le rena go tloga mmarena a sa phela a sanke a re fa thekgo ebile mmarena o tlhokofetse ga kgone gore fa thekgo ya ba le ka bana ba gage ditlogolo tša gage a re na mo re ka tšhabelang ga gona mo re ka yang ge re rela santšhe re ye bathong re botse batho re mara ke le mathata ga maso ba tlo re thuša kang kare a ba re thuše ka sele ba boa ba re seba ba re bolela bampe so family tše pedi tše ka go se kwane ga tšona di re bakela mathata a re na peace a re tsebe santšhe re dieng bonjone go o lla o tlo ya go mang wa llela go yena ka gore go thoma o ya ka mola go o boa ola o re o moloi o tšwa kae o nyakang a re kgone go ba kry-a thekgo ya batswadi ka gore batswadi ba rena ga ba netaba le rena alright tša geno ke a di kwa papa go lena o kae gona le mmoditse gore letlamo ya yeo nka e hlatsela moroka beke ya go feta sogana le lemphile di-phone number tša tatage ka mo founela a se sware founu tšaka ene o be a šetše a boditše sogana le gore nna ke a mo tseba ebile ke ne founu tša gage mara ke a mo tseba mara founu tša gage ke be ke senatšo sogana le omphile tsona ka mo founela a se sware founu maloba ka labone ka nako ela ba be ba paletšeng ke go tsena le gona ke mo founetše a se sware founu tšaka mara o boditše sogana le gore yena taba go tla keno a e tsena ka setle alright nna ke mo founetše a se sware founu tšaka okay so be ke nyaka go kgontiša tabe ya gore ka nnete wena o re o ka setle bana ba ne le mathata a mohutonang ka madimabe a sware founu tšaka and then ya ra gore ke palela ke go kwa se sengwe go tšwa go yena mara ke mo founetše mo e leng gore ke dumela gore le gone duale ge e ka ba re ka ba le nako re ka no moleka gape o theleditše radio ke show ke bona buta emiša letsogo
ka kua lapeng go na le kgathologanyo mo baneng. Mosadi wa dulang le yena o ne le bana ba babedi, ba re kgatholla ka kua lapeng, ene swantse o bo o ithekele bopi mo o le ngwana o sa bereke. Since ke thomo te support-a go tloga ke sa bala grade 10 ke ya sekolong ke boa, mara gomme ke terekela dijo, ke make sure ya gore ntho nngwe le nngwe swantse ke survive ke 350. and then mmane a lena a butige le mmotsa gore a le rekele dijo o reng? Awa bona ba itsene, ena le papa ba itsene. Ke kwa le re ka kua ga e ke pitša tše pedi, Ke bitša tše pedi. and then ge e le pitša tše pedi ka lapeng la bolena papa o jalana O ja le ena mmane le bana ba babedi le o mo go gola sasa ba ja le wena. bana O kena a sa golang sasa dija ka mogolo ka kua ga geno go ra re eno ba gona so ka gore ge o mongwe a sa go sa tlosa gola sasa go khatha ka mo go nna ke go ra gore a o sa khwetša tša go ja. o ge o sa gole Ba go khatha go ra re o swantse o thomo ithekele dilo tša gago, o je dijo tša gago. Seo a butaka wa tlhokofetseng o traile go ka bolediša a re wa bolela ke ga tlo ba tlo molwesha ba molwesha fela tate a lata lengwalo a montšha ka lapeng a go dula rumong. O thomile a dula le sesaka a tloga go sesaka le bona ke tsebe gore basekwane a ya go dula rumong. Ke mo e le goreng o feleditše ebile a robala lehu la lona ebile semaka. A re tsebe gore go diragetseng, a re bane gore ke ka accident what hit and run, mara re tsebe gore go diragetseng ga botse. Ko wa go robala gona mo secondary se sa R573 ba re ke Valentine Rebisi. jwale go njwale mpotše mo papa go o berekang? A re ya local ko gona to dilo tša ga di thomileng go ema ngwa go fetileng ka tika mo gona mo December ke mo dilo gore go thomile a dula a tlhwa sa bereka, mara na ka mo ka na bereka local since. Lena le mmana lena a le bolele O ile a nyaka gore theeletša rena re ra bolela ba rena ra loya ba rena re tla le ditlhare re ya kua gae kua Driefontein re boa fela ba rena re tlile le ditlhare what nna ra loya. okay ke rena gore le ya kgona o dula fase le mmane a lena le bolele le yena? Ebile a nka re theeletša a bolele selo ko monnyane yena, mara na ra mo hlompha mara yena a re fe hlomphe nna re mfang yona, ene mo le monnyane go rena. Ka re ke tsene le yena sekolo. Ema o tsene le mmane ya go sekolo? Mosadi ya papago? Ko monnyane jwang pa? A nna ke mo feta ka ngwaga mebedi. O feta mosadi ya papago? Ambile e tla se be bošaedi ba gore tšatši le lengwe ya man e tla ba bošaedi. Se se le wena wa mo feta mosadi o? Ke mo feta gole kudu. And then mara monno ge ile gore o bolela ka papage o ka re papage ke a mo tseba? a wa mo tseba papago monno ke a mo tseba. o swana le yena O swana le monno o bona yena o bona papa ke a mmona re man monno jale tše ke tswa mo ke a kgotsa wa tseba ke a kgotsa ke a makala man. Pele monna ge šompotše mo o bo nyaka gore dire jwang, re bitše papa re bitše mmane go beng le pitše tee ka kua gae goba bo nyaka gore re bereke jwang? Ka re le alla bana bešo ene a go no re ka ignora sello sa lena. Na kgopelo ya ka ntate Moremi
nna ne ke no duma gore o ka re nka tšea bana ba gešo ra o dula samoe ra no kry-a stene ra tswa ra tloga gogana le mathata go tlhoga tshwenya batho le segolo nna ne ke nyaka ka re stene ke tšee bana ba gešo ba kgone go tsena sekolo gabotse ba tiketle ka re le bona a ba tiketle le bona ba tlaišega and ba tlaišega ba lebeletše ke sa šome since ke fetša sekolo lo tše ka di tsamaile gabotse so Rabisi a re nyake tharollo go tla loka sese Rabisi monna a tšhabele mathata o feisa mathata ke nnete lapa le papa go a dulang ka go lona ke la mmago le ena goba ke la gage le mmane ke la gage e be la gage le mmane o na a dula le yena mathomong o re mogoditšeng nako e a tlo re bitša a dula le yena o ba re thega o ba re tshwara gabotse a sanka go e ba le bothata felo so bothata e bile go fihla ga mmane o wa gone jwale ka re le go mmolediša a wa go theletše a kwe motho o kwa yena mano fela a ke tsebe gore go fetogile kae a ke tsebe so Rabisi monna re banna ke rena ba bonya gore go fe maela mohutamang o tletše thušo mo monna dithokolosi dikatse dimpia re a di bona tšeo re ka lwa le tšona le gongwe le re ka go berekana le tšona o tlile pitšeng tše kgolo o nyaka thušo wa mohutamang Rabisi re go thuše nna ne ke kgopela thušo ya gone gore ge nka no kry-a stene ka re ge le mošomo yona a ke o kgwetše ke nako kae o nyaka mošomo o sa o kgwetše since ke fetša sekolo ka 2021 ke dia ke fetša matric ya ka mara o tšwele pele a e be gona o lo ka di a tswallega ge ke re ke thiba ka mo a go a thebologa ka mo ke no sa babiša ke 350 gore ke ithekele tša go ja ene ke ne le bana ba e le gore le nna ke palela le gore nka ba direla something ka ke sa šome tsa Rabisi monna polelo o e bolelang o nkgopotša mantšu a monna o mongwe o tlile kua go nna maloba ka kwa mpotša re mpona moremi ge ke le mo ke tšhepile ke le gona so ebile ke a hlwa gona a go ne tše dingwe Rabisi wa sokola wa sokola monna gešo o se ka dumela go sokola go feta ka mokgwa o sokolang ka gona ene taba tša gago di kuša bohloko wa tsa mo bophelong go o nyako tšwela pele Rabisi ne tšea papa go mmeele ka thoko o lebelelane le mathata a gago ka lebaka la gore ke kwešiša gore papa gago ga atla ga re tsebe gore wa ya seatla mo gongwe ne mabaka e leng gore o busy ka ona fela monna gešo o godile lebelela bophelo ba gago o bolokiše o kgone go lokišetša bana ba geno nonyane ge e nyaka go aga hlaga se sengwe ga e kgopeletše dingwe gore mphelegetšeng ke o nyaka tša go aga sehlaga e ya go sela monna gešo go le motho o swantše o sele ema dilo tše botse di kry-a motho tseleng ya ge a ema nyakana le bophelo wa bona seemong se o leng mo go sona Rabisi ke a rata gore ke re o ye sekolong mara o ya sekolong o ijileng o jwale o ya sekolong o aparang o ya sekolong bana ba gago ba ija eng ke mola ba reng go tsena sekolo o le motswadi go boima a go swane le ngwana wo e lego gore ga se motswadi nna maelang ka go fa ngwana monna gešo ke gore a ke go hlapiše ke go riela dipheko tše bogale monna gešo o nyake mmereko a go ne nto e ka go thušang ntle le gore o kry-e mmereko 350 o ka se loke ka yona 350 o ka se loke ka yona
matric o na wa kere re swantse re go thushe o hwetse mmereko lenanego le ba bantši ba le tšeaganyane lenanego le lekotsi kudu monnagišo maloba mo ke sa tswa go founela ke mme o mongwe a re o bone mme mo dipitšeng a sokola a re o nyaka gore ba monyale wa ka mo falbanka mme wa gona a re o bone mme o mongwe o ile a tla mo dipitšeng alla ba kgopela go monyala ba mo fe motse lenanego le a le bapadi re tlo go nyakiša mmereko then o tla re go bereka wa tsena sekolo go blame papa go lebelela situation e leng ka gae e tlo go gobatša mogopolo e tswa go yona ganyane then re bone gore re ka dirang o bereke meleko monna gešo re dila le yona batho ba hlapa ba tloša tše di ba šetšeng morago wa kgona go ka lokela 350 o ka se phaile ka yona gone jwale e no ba go no re e ka leka go thuša wena mare ge ba ka re ngwana wa ba jo o nyaka doctor o ka se mo iše ka 350 nto nngwe ye mo bophelong e leng kotsi ke gore dithokolosi di palliša batho go nagana dithokolosi di tliša mašata ka gae dithokolosi di tliša mathata ka gae go boima go kgala papago a go bonolo gore o le morwa o kgale papago mmane o be a swanetše gore a le amogele ka matsogo a mabedi a le šireletše le mohlompe le kgone go ba le tšwelopele nako nngwe mo bophelong monna Rabisi ge batho ba go gana ke tsela ye nngwe ya gago ya gore o ka ba le tšwelopele ge ke le moremi ke le mo ke ile ka rakwa mmerekong go di-company tše ke beng ke bereka go tšona kua moragonyaneng ka tla ka dula gae gane tsela batho ba le ya gore ba nrake ke tsela ye e leng gore modimo ba sa nnyake ka gare ga yona go be go ne tsela ye modimo nna nnyakang ka gare ga yona so le bona ge ba go gafela ka thoko monna gešo a re go thuše modimo a go atle dilo tša gago di bulege go ne se seng se badimo ba go širušang sona o ka se boneng ka lebaka la gore gone jwale o sale ka gare ga bothata bo bogolo ba tlala badimo a ba llele tlala ba llela bophelo badimo a ba llele tlala ba llela lethabo go na le batho ba bangwe monna gešo maphelo a bona a tlemilwe ene ga ba tepone ene gore ba tle ba tepone gore re tlemilwe ba tepona ka morago a nako e telele mo bophelong e funya ka go tšwela pele e thute go tšwela pele ntle le go blame motho o mongwe e ka ba motswadi ya gago e ka ba mang e thute go tšwela pele tekemakemele e thute go ja ntle le go kgopela tate gore ke nyaka go ja e thute go nwa metsi ntle le go kgopela tate gore ke nyaka go nwa metsi gobane gone jwale Rabisi o šetše o ne le mathata e leng gore o ne bana ene ba ka se re ba re papa ke kgopela ranta ke nyaka go reka December wa re e re ke o kgopelang papa so magagešo re kgopelela monno mmereko nna ke tla mo hlapiša ka mo riela ditaelo ka moka ke kgopelela monno mmereko monno o tla kgotlelela o tla kgotlelela monno o phela boima keledi ya monna e rothe fela e na le ditaba ene pitšentše kgolo ke lenanego le lengwe e leng gore motho pele a e tla mo nagana gabedi gararo ene ga a šala a fihla mo lenanegong le go le gae o ka tšea motho o kgegannyane goba wa mo nagana ka mokgwa mongwe goba wa mmea ka dika le diema ga o tsebe se se mo tlošitšeng gae gore a tla a šala a fihla fa thušang ngwana modimo o nyaka mmereko nako nngwe re fa batho ba go se nyake mmereko re tlogela batho ba go nyaka mmereko re ba beela ka thoko nna mo bophelong Rabisi ke ithutile gore gone batho ba bangwe ba bereka mara ba nyake mmereko ba bapala ka mmereko wa bona ene batho ba ba nyakang mmereko ba le serious a ba hirwe so le nna monna gešo
godimo ga kgwebo ya ka ke tla re ge go ne sekgoba ke tla go nyakela mo o ka tsenang gona le ge e le gore e ka ba sekgoba se e leng gore o ka šoma matšatši go fela go emiwa go tla be go sa swane sekgoba se ke beng ke se hweditše maloba be ke sa botša malefo ke re gone mme o mongwe o nyaka basetsana ba babedi ba ya go berekela ko Tembisa o ba fa marobalo then dilo ka moka ba tla bolela le yena ba fitla koo gantši balwetši ba ka ge ba tlile ka malagae ke boledišana le bona ba baneng le dikgwebo ke ne go fela ke ba kgopela gore ge ba nyaka babereki ba se ke ba tšhaba go mpotša so ke tla re ba bang ba e leng gore ba tlile le bona ba kgopela gore ba hwetše bašomi ke tla go nyakiša monna gešo nyaka dira CV o mphe yona ke e sware and then ke go nyakiše mmereko o le gare o pheta ditaelo ne mebereko me monna gešo gore o e kry-e santse o namele thaba o ye go phasa o rapele o kgopele medimo wa geng go ne mebereko mengwe gore o e kry-e santse o tswe ka mogare ga ditshele o tswe ka mogare ga dingangišano o tlo bona dilo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse sese malome ka kapa ya sesi a ka tsena a re fatša ka kua ga gage tše yena a tlileng ka tšona for yena lelapa la gage ka itšedi nna ka lapeng la ka ke na le bothata ke tshwenya ke bana ngwana le ngwana wa ka o moteng e leng gore ga ke tsebe gore go diregang ka yena o kgone gore bošego o robetše go o phaphama ke mo kry-e mo ditlhogong jaaka a swere lehlokwana le nalete o ka re o nyako ntlhaba ka tšona ge ke mogala a se ka ntebelela a jike a boele ka rumong ya bona ga a fitlha ka mola ge ke mo checka ke re bona gore o diang ke mo kry-e a beile mahlokwana a dirile roundo a tšee nalete la e swereng a e bee mo gare a ke tsebe gore bothata ba gage keng ke motho e leng gore o ne kgone o tsoga le bošego a dule mo godimo a dihlogo tša bana ba bangwe a ntšhe dibuka a ke tsebe gore o diang diphoofolo tshwenya ke magotlo dikatse maphene dimpša le ditonki le dilo tša bošego ke kgone di bona ka mo ntlong ke thuthile ebile ka morumong ene ke robala ka go yona for dilo tše beng ke di bona ke re nna nka se kgone cause ke kgone gore ke robetše ke bone mo batho gore ke kry-e motho o monnyane a eme mo kgoneng ge ke fetša ke ntšhe snefi ke gore ke khuname ke rapele a ke tsebe gore ke tare go diagelang ka re ga motsola ke goga boima ke phela bohloko ka mo ke hlagetše ke mahu a mantši a go nkoša bohloko nko gore ba lle mahua o bo re botše gore batho ba gore ba tsamaye ba seketše ka tsela tša mohuta mang mama ka o tsamaile ka 2018 gore go diragetšeng ka yena a re tsebe eno bile motho e le gore ba mphounela wa ba jwa ramuša sepetlele clinic mamoromela sepetlele o dutše matšatši a mabedi a tlhokofala ba thibana be go le lehlatšo be go le letšhollo go be go ba ruruga be go diragalang ka mama a ke tsebe ka re ge re kwa ba re o be a jele tšhefi ke mo kry-ele le gore a je o ne o feditše eo ka re 3 days ka moka a sa ja o be a dula le mama o be a dula le mošimana go ešo a šalang nna ka morago le ngwana wa monyane wa mafelelo so ne a šetše le wa monyane wa mafelelo ba ka moka ne ba le moki be go na le party ya ragadi be ba tlile mo partying so gona mo lekhulo la mama go nagana o nagana gore mo gongwe mama go ka ba go diragetseng ba motšheletše goba o ile a lapiša ke mathata a lefase a bona gore go kaone a tetšeele bophelo ba motšheletše okay o ka tšwela pele la mama re a lekwa ke poison ga a hlokofala mmane aka wa šalang ke mamaka ka morago ka yona 2018 ka November mmane le yena e nobile motho a no gang godimo ga mpeto ba motšea ba moša sepetlele ga fela ga hlokofala mmatswala ka le yena o no bele motho e leng gore wa ba jwa re moša sepetlele a felela gona moo ngwana ka le yena o hlokofaletse sepetlele rangwane ya bana ba ka le yena o hlokofaletse sepetlele
ngwana wa go hlokofaletse sepetlele Molato? nka le botsa maaka eno bile motho e leng gore wa tlhakatlhakana e be sa lo monyanana le kgwedi le dibeke O be a thibana? o ba tlhakatlhakana Go hlakatlhakana ke eng? Go tlatsa, go ruruga, go dirang? dimpa tsene go rurugile dimpa e go rurugile dimpa ge a ya like toilet e be a ntšha madi ya ba go sepela ga gage and then kwa hlokofala mogala baka mogala baka o no thomile a hlakahlakana le ena ya sepetlele a sepela le ena A botse batho ba bolene ba ka sepetlele a ba boe? a ba boe then go a tlhokofala moshimane wa gešo ba go mo kry-a mo lining yone ya R573 o re sa tsebeng gore le ena go diragetseng ka ene Ke car accident? ba re ke ka accident and then ka di 2 tša February o hlokofetše lesea la ka gape la le twins o ne le ma-twins o hlokofetše o moane Molato? o be a tswile dilo tše dingwe a kofiše o ka re ke sebabo mmele o ka moka ka moiša tleliniking ba re ke moiše sepetlele ke fitlha sepetlele re ile e le ka di 1 ka Sontaga ka di 2 Montshegare o ne ke na le yena re bapala re bolela ka moka e no re ge e thoma e re bo ma 4 ke makala di doctor di a kitima ba fela ke ge ba itlompitša ba robetša Emma, lesea le hlokofetše ngwago? ka di 2 February O gaga go gone jwale go bosa le ka geno? nna ke ka gaka Monna ga go hlokofetše ne? ka 2019 ka di 31 December O gone jwale bone bo te kry-etse mokgotsi? Alright. And then se se ka gare ga mahua ka monna, o ile wa no tswa wa no ya go nyakišiša mahua gore ga botse a hlola ke eng? a senke ka tšo Wena le ba bogadi ba gago le ya kwana? a re kwane a ba kwane le nna since mogala ba ka hlokofala a ba kwane le nna Molato sebakwa? nka le botša maaka a ke tsebe a ba netaba le nna ebile monna ka o rile mogala ba ka o rile go fetse o hlokofala ba nkapeša ba ntumelela gore ke apara dilo tše ntsho mara a zanke ba nthega ke be ke šetse ke ne ke nnoši ke ntse ke apere dilo tše ntsho ke ka nako ya gore ke ye dishopong ke tekela dishopong ke ntse ke apere dilo tše ntsho a zanke ba nthega a zanke ba ba gona gausi A re kwane. Tabeng ya go boloka mogala boa gago wena le bona be le ne dipoledišano tša gabotse goba be go se ne dipoledišano goba pako e thomile ka morago ga ge mogala be ba fetša go hlokofala goba ka morago ga poloko? ka morago ga poloko ke mo go thomileng go ba le batho ba e leng gore re bolokile a kere e re fetša koko ka na le gona ba re bona ba ka se kgone go nkalafiša ga bana tšhelete koko a ka a re nka se lahle ngwanaka ke tla ya go mo alafiša koko ka a bitša motho o santšeng a nkalafiša a tla tšhelete ya gona e patetše ke nna ka tšhelete ya bana ya sasa a ke fetša mo ya ba batho ba e leng gore ba bolela mantso a gore ge a fetša go hlobola moke santšo a tšo ka molara ga motsola a tsamaye Molato? a ke tsebe ka le botša maaka ka re ke rile ge ke fetšo ga fetšo tlhokofala ga fela beke ka thomo hlakahlakana ka bajo ka ya gae ko gae bantšea ba re ke boe ka gae ke dule ka gae ka reng ka segona ke re ke aperelo tšentse ke swantšhe ke boele ka re ga motse waka ke ntšole ke ileng ka tepo tša lona le gonjale ka re le ge ba ka leka ka mekgwe mentšhi nka setšo ka mola ke tla tswa ke rwele mobu ka sefere nka setšo le gone jale ba nkišitše mešate re tswa mešate re tswa dikgotho le gone jale ne ke santšhe re tle re ye kgotho a ke tsebe gore ba dirileng cause of be santšhe ba rile ka January O dirang khotho? ba nkišitše kgotho for motsola ke tsebe gore ko diang ke santšhe ke tswe ka mola Wena le monna gago le na le a marriage certificate? a re na marriage certificate ke magadi pampiri ya magadi Le na le o pampiri ya magadi? ke na le yone
mara go a swana ke re pampiri ya magadi e no swana le motho a neng le a marriage certificate so a ke re gore e be gona pampiri eo go ra re o nyetse ke bona ke nyetse ke bona so wena le bona lebaka le legolo le le lelwetseng ka morago ga poloko ke gore wena santse yo go hlapishiwa nna a ba mpotsa selo a ke tsebe cause e no bile go no re bona ba re bona a bana tšhelete ya gore bona ba ka nkiša mothong ko hlapišiwa ko kwa ka re ke tla monyakela motho wa tle mo hlapišang ba ba fetša ba re ke tshwanetse ke gore ke apare ka apara a ka ba le bothata ba re ke tshwanetse ke gore ke dule 6 months ka dula 6 months eo a ka ba le bothata ka date la ba e beileng e sentse gore ba tle ba ntlhobole ba re bona ba e change ba e beya go gongwe mma ko kwa ka re au why e le gore go ntjwale e sentse motho a beiwe 6 months mola e le gore ga like o ntšheditše magadi fela ga a hlaba 6 months ke inch la boa gape godimo ga mo le kgomela gare ge ba fetša go dira a sanke ba iša le ko gae alright o ne le bana ba bakae le monno ke na le phone jwale ge wena ba go ntšha ka mogare ga motso bana ba monno bona bo ya kae ba like go ntjale ba re bana ba le a se ba bona ke manga ka proven seo Johnson a ke re if nna ke le ramogolo ke re bana ba abuti a se ba gage re tlo iprova jwang ntho nna ke tsebe mara ke ba retse ka re ge nako ba nkiša ko kotho la mathomo ke ba retse ka re ka ge e le gore le re bana a se ba lena le ka nna la tšea DNA a sanke ba tswela pele sale ba no ejika gona moo jikijiki ke a makala ka last year ka September ke tletse ke lengwalo le le tswang ko kotho ba re ke tshwanetse ke tle kotho ka di 4 December e le gore mara sesi a re kwane gape batho ba bogadi ba ka se no thoma ba go raka ba go ntšha ka gae ba re bana a se ba bona la bakata ba gore o mongwe gana go hlapišiwa pako ye kgolo ke eng e ba sa inyakeng ka wena nka le botša maka a ke tsebe ke tla be ke bolela maka nako ka moka ne re kwana since le hula monno la ga fetse o tlhokofala o thomile ditshele gona moo ne le batho ba leng gore ke kona le bona ba kgone o tla ka mola ba tle ba nkry-a ke ba dirile ditee ke dielelotse ka moka be go sene bothata abuti go ne tabe o e tsebang mabapi le tabanto a bona nna ke nagana gore ka no ba e le ditšhelete tše e le gore ne di kgwetšiwa tše e le gore se sa ka na di kgwetša go tšwa gona moo mmerekong wa ne go ne tšhelete tše di tswileng tša tsena papa o bana ba gage le mathata e le gore nga gona yena wa tseba sesi a ke re o santse o re dire o re kwešiše ke ene le bona ba thieditše radio ene le ba le ba mošate le tswang go seka go bona ba thieleditše radio le ba bangwe ba ba šomang gona ko court le yang ba thieditše radio a kere so ka botse bothata ke eng magareng ga gago le ba bogadi ba gago a ke nyako bolela maaka a ke tsebe ene ditšhelete mogala ba ka ga tlhokofala ne go sena tšhelete e leng gona then se ba re ngwanene o tsebile buang ka taba tšhelete a re ditšhelete ke tše e leng gore nna ke rekisitše party ya motsole half a se ka re ditšhelete tša wena o rekisitše motse wa bona a ka rekiša motse wa bona ke rekisitše shopo shopo e be e le ya gago le mogalabe goba be e le ya gabo mogalabo ne e le ya ka le mogalabe o ba boditše bona a ka ba botša cause of a ba kgone nthuša ka selo ke ne le go lla ke mo founela ra ngwana bana ba ka ke mmotse gore ke shota ka 1 2 3 a se ka mphetola gomole ka bona gore go ina le gore ke tlo safara because of mmereko ke kgono ya marketing ba ska re hira dediswe nna ke ile ka zama go rekisha that party ya shop okay wena go ntjwale ka gore o ka gare ga seemo se why wena o sa mara ka gore le ya court ke nagana gore court ke yona e tlo tšeang decision ya gore ba dire DNA mara ya tura a nna ke kene felo ke re nna a ke na molao a ke na bothata leng bothata ke yena a tlo patelang mogala ba gago go thoma go dula le yena bone bana ba ba kae ne ke na le mongwe
then ba gage ke ba 4 ba phela ka moka go tlhokofetse moana o ke bolelang kana ke re mo tlhokofaletse sepetlele ba tlile ba mmoloka ba gabo ba tlile re tsomolokela gona ka mo dirapeng nene ba re tsatsi le ba latang matswala ka re matswala ka na boloketse ka mo dirapeng ba re ba molata ka kua ka re ne re boloketse ngwana gausi le ena ka ba re ba molata ka kusantšho a e ka jarateng gausi le mogala ba gaga ge ba molata ka kua ba re go sefore ka setse ngwanola ntwela re to mmotsa gore a mmepule a tsamaye le ena ka mo go ngwana o boputse o tsamaile le matswala okay and then wena go ka wena ka mo go bonang bo duma gore khotho e go thushe kang go ba maybe ba moshate ba go thushe kang gore ba maybe rena re le ba ga mremi le bakeng le le sore go thushe jwa nna ne ke nyaka dintwa di tlogele ba tlogele go tlotlha ba elwa le nna ke ntwe ke nyakang a ba tlogele go tlotlha ba elwa le nna cause of go njwa le bang khopetse ngwana ha ka ba ganetša ke ba file wa mathomo wa mogala bo ke neng ke dula le bang khopetse ngwana diska yona after go boloka lesia laka batla ka re se sa gana tlhokofetša ke re mogala ba ka nana le bana ko by 4 so se sa ngwana a tlhokofala ba ya lehung la gage ge ba boa lehung ba tla mo nna ba mogopela ge ba mogopela zanke ka ba galetša ka bona ke ba file lo njwale ke bolela se o na le bona ntho e ke nyakang kore a ba tlogele go tlotlha ba elwa le nna cause of nna a ke na bothata le bona ya a butunya ko bolela nna ne nka rata go gore seseke o ne le mathata le gore le ena a fa keile a mangwe a gage o ne bothata ba gore ga a tshwere tšhelete ga e dule mo go yena mo wanwa strong okay ke motho o le gore wa nwela strong ene ga a ka tshwara tšhelete o gopola beer loji ka moka wa di lebala le rena bana ba gago wa re lebala ga a kgone le gore gopola ke bo bothata neng le bona gape ke bothata nteo ka re ga thoma a tshwara tšhelete tšhelete e ileng ke ntšhi kudu e le gore nkebe e le gore le ena nkebe a dirile something o njwale gore le ena a ne le something gore a re diretse rena bana ba gago something gore bana ba gage mara tšhelete e ileng ke ntšhi kudu ene nne ene o fetša ke majwala and then se se ga ya go nwa jwala bana ba šala le ma bana ba le ne ba no šala ba nnoši gone mongwe o mogolonyana go bona ke yana a šala le bona a šala ba hlokometše first born bana mo se ba tla šala ba hlakahlakana se se ga e tla kry-a ba bao so taba e a jwala o ila le ka go e tlogela jwala gona awa wa pala yena nna ga re botja gore yena ga a nwele ke mo le gore kgone go robala kgone go kry-a boroko ka kua lapeng la gage ga a sa nwa like a kgone go robala lo tse di diagalang ka kua ke tšentši sesi wa e hloka thušo tabeng ya go tlogela lethabo la mmotlana kudu ke hloka kudu because of gore ke robale a ke nyako bolela maka ka gore motsola a ke kgone go kry-a boroko nto ngwe le ngwe e diragalang bošego ke a e bona ke a ekwa so a ke kgone go kry-a boroko le diswai ke re go ena le gore ke die ke robale ke leso ke kaodiša gore ke nwe jwala gore ke kgone go robala e ke lule jwala a ke bone selo a ke ko selo ke robala o nwa everyday a ke nwe everyday ke nwa tšatši le ke nang le tšhelete gore ge ba ka nthela ba re tla re o nwa ke ae abuti wena o ne nnete o nyakela sesi ya go thušo ke a bona o sa e kgopela mmaeke ka moo se se mo diragalela le nna se ne le go ntiragalela se re tla ka mo madileng le nna ke tshwere tšhelete gantši ke ne gopola gona fela nto e tlang ka mo tlhaloganyong e ngopotša monate e ne gore ke ye monateng ke ye go nonwa jwala
then o bine ke no bina tše ntši ka moka ke a di lebala and a ke tsebe gore ke eng ntu ka re ya mpitša especially ebile tabeneng ne ke fela ke re awa ke tla tlogela le nna awa go apala alright tsena malome ka kapa ke tla ke roma le bona ya a re lebogeng ditaba di ya kwagala Moroka di bohloko e fela go ne le mo e le go gore nna ke no bona o kare ka nako ye nngwe o kare mathata ke ntwe e neng le mokgwa wa go rorishwa ene ke tshwenya ke gore motho mongwe le mongwe o tseba mathata a gage Moroka ga go ne ka tsela ye wena o le moremi o ka tseba mathata a ka thata go feta nna monga mathata sesi o ne mathata o nyaka thuso mara ga a bolele nnete sesi ga a bolele nnete ene sesi a sa boleleng nnete thuso o tla e hwetša mara o tla e hweletša bothateng ka baka la gore rata le go duma le go tlhotlheletša batho gore ge motho a bolele ditaba tše di motshwenyang ka moka ga tšona bona ebile ge abuti a ne le go gopotša sesi mathata a gage mola a tshwenya sesi a sa tshwenye abuti a tshwenya abuti ka baka la gore sesi ke kgaetšedi age mara yena a mangwe ha a bolele ebile a fetša a bolela ke abuti ene ntwe e kotsi ka baka la gore ba tla re ge ba tloga moke ba ya go omanyana gore ya go njwa le nna ke re ha ke bolele ye wena wa itšweletša sesi ba re o nwa perepere ene sesi o bolela gore o nwa ge a ne le tšhelete kapa ge ba mmeditše go ra re ge sesi a ka swara tšhelete 24/7 sesi o tlo phela jwaleng number 2 sesi o re lebaka la gore ke nwe ga ke kgone go kgotlelela dilo tše ke di bonang le tše ke di kwang potšišo ko gore na sesi o bona eng ntle le go kwa sesi o bona eng ye e leng gore e mo dira gore a be a palele ke go kgotlelela go robala a le souba go jwa le ge a robala a nwele Moroka o dula le bana ba bannyane ka molagae o sa tšo bolela gore o mongwe wa bana ba gage o ne le go tsoga a dule ka mo ditlhogong tša gage o kry-a swere mahlokwana dinalete o kare ke motho o ka re ngunya ka go mohlaba na sesi ga a tšhoge gore ga a robaditše ke jwala a sa kwe ngwana o tla kgona go diantwe mohlho mongwe dilwana di molaelelang gore a idire na sesi ge yena a tenaganela a ne a nnoši a enwa gore a kgone go hwetša boroko a tšhabe gore bana ka baka la gore bana eno ba bana ba dira tša bojwana o tla swela ka ntlong tšatši le leng a kwele madila bana ba bona bale le bona ba no tšea tše pedi gore ba se ke ba bona lotšeng sesi o re o lwa le ba bogadi ba gage ga a tsebe gore na ba bakang sesi o re ba tšwa mošate o a bua gore ba tšwa khoto stile ga a tsebe gore ba bakang na ko mošate be ba bolela ka eng ko khoto be ba bolela ka eng yena a sa itsebeng gone jwale ga a re tlhalosetša ge e ka ba mohlho mongwe o be a sa tsebe before gore ba bakang mara go jwale o a tseba ka gore ba tšwa mošate ba tšwa go seka be ba seka eng ye go jwale a bolelang gore ga a itsebe ba tšwa khoto ko khoto o hweditše e le gore sebakwa ke eng sesi o rekišitše karolwana ya shopo a berekiša tšhelete e ka ba a e berekiše gabotse a ka ba a sa e berekiša gabotse mara o e berekiše e fedile ke mang wa eleditšeng sesi gore a rekiše shopo nkane ba sa mo eletša gore wena le gore a e rekiše ka mara a e hiriše then sesi a be le letseno every month a kgone go hlokomela bana ke boela ka mo
go abuti le ba bangwe ba batho ba ileng gore Moroka maphelo a bona a eme Moroka wa bona ge o ka re o le kgarebe yeah o le ka gare ga mehlako wa ba le ngwana o oketša mohlako ge o ka re o le abuti kapa o le lesogana wa re ka gare ga mehlako ye e leng gore le wena o goga boima o ne o nnoši wa tšea mosadi wa mmeamo o oketša mohlako ka baka la gore o swara 20 ranta ga e go lekane wena o ne o nnoši na yo go lekana jwang o ne le motho o mongwe mo gausi sesi o boletše gore le kokwage ga a banyake ga ka tseba gore o ra kokwage wa bopapa ka gore wa bommago le bakileng go tloga re marena sa phela sanke ya ba motho e leng gore a re kwešiša na se ne taba le rena le go njwale ene o boletše gore mmago o sola goba o kwele ba re o jele poison o be a ne le bana ba geno ba bannyane o be a dula le bona full time wena be go sene gore o ka tšea mmago a dula le yena because o ka re ba se monate because of ebile ntwa ka pila ba mpiditše like e be e le laboraro ba ntela ba re mamago wa bajwa ka tloga mo ka ya gae ge ke fihla ka labone la bohlano ka motšea ra moiša sepetlele a tlhokofala a sanke ya ba gore nka kgona go motšea Moroka maobane ke bona abuti šilo o emiša letsogo abuti se sengwe gape ke gore mahu a badileng a wa semaka o lebetše go fakela la malomarena o ile goreng o ile a notimela le go njala re tsebe gore go diragetšeng jiki ba no re ba kgoditše diaparo ka sekgweng tša gage jiki ba no re awa kgoditše tlhogo ya gage mošareng e ke tše kgolo ke tše ile goreng nyaka re nkebe bomakoko ba le gona ka re ne re tlile le bona bokoko mo o kae ne re tlile le yena be ka go feta ka labone go mbjale o phutše out o re le yena a sa tla a re tsebe gore bothata keng okay wa tseba butile ne mathata ene batho ba bagolo ba ba swanetšeng ba le thuši a ba be gona ene ntwa go khuša bohloko ke gore ge ba le gare ba le beela thoko le tlo fetša le llela go batho ba barong a ke gane se se le babogadi ba gage balwa mara go rekiša dilo tša bo batho ba tsebiše gobane go sa ba tlo ya ka mola kgane ka mola a e sala ga bo bona e ba bošaedi ene monna gešo ke nyaka o nkwešiše o monna nka se thabele go bona makoti a gešo a bina o nkwešiša nka se thabele nka se kgahle ke go bona mosadi a bute mehle le mehle ba re o kgoši o hupile ke rela gore o tšere nkgo ka moka e le mosadi ke duma gore ge ke bona mosadi a bute ke mo kreye ka gae ke mo hwetše e le gore o hlokometše bana ba ka se phele ba phelela sesi ba se ne tlhokomelo kudu masea lesea le nyaka tlhokomelo ya motswadi ge re tla tabeng ya jwala le mofepi ga di tsamaelane dilo tše ene ge re tla tabeng ya jwala le mohlaki a di tsamaelane dilo tše ene batho ba swanetše ba ntšhe mogopolo wa gore ba nwa jwala ka re ba ne mathata jwala a senke ya ba tharollo ya mathata ge e le gore o kolota mokete o nwele go sa go tsogo o no tsogo mokolota
ge e le gore o ne le batho ba o sengwa ba patela o re ke tšhabela koloto tšela jaaka go sa santse o ne ba patela tharollo mo bophelong re swanetse re tsebe gore rarolola ya bothata bo bofe jwala ke ba lethabo that's why ba bo bitša thabo la mmotlana ke ba lethabo monna gešo go o thabile o berekile o sene mathata gago o ka noa mola wa no re tše pedi wa te thabiša go o fetša wa robala sesi o re a ke kgone go kgotlelela dilo tše di leng ka mola ke eng tše di mo palelišang gore di be di mo gapeletše gore a ye go nwa o bonang se segolo sese ke bona batho ke bona le dilwana dilo jena tše ntšennyana ke tsebe gore ke tla re ke batho o bona dithokolosi o bona le meriti ya batho batho straight mara ke bone mo sepatlekong and then batho ba reng mo go wena a ba re selo ba no ema ba tla ka lapeng la gago mane ba tla ka kamoreng yaka mo ke robalang gona alright seriti sa mogala ba gago a se go tshwenye sona o no tshwenya ke batho ba o sa ba tsebeng ke basadi bana ba gago bona ba robala bošego ko motee wa tlhakišang alright ke tlo go fa nako e sesi re šaletše ke 10 minutes mone thušo ye o e nyakang ka moka ka botlalo o nyaka ke go thuša kang ke nyaka thušo ya ka molalapeng la ka gore go be gabotse dilo tše di leng ka mola di kgone go tloga ke nyaka thušo ya ka nna wena kudu o nyaka ke go thuša kang nna ke nyaka go tlogela jwala o nyaka go tlogela jwala o tlogela le gape ke kgone go ba shapo wa goga ke goga sniff alright ge o nwele o lwa le batho a gone batho ba o lweleng le bona no a senke ka lwa le motho batho ba ke lweleng le bona ebile taba gore re le mphakathi re babeda okay mare ne ke sa no jwalo okay o nyaka thušo ya lapa o nyaka thušo ya gago le eng gape le ka bana ba lebaka o kolota batho ba ba kae gone bjale ke ba bantši o tlo ba patelelwa ga ke tsebe ko reng ka bolela maaka ke bane ke re le go jale ba re le re tle marketeng ke santse ke marketeng gore ke kgone go patela batho ba ke ba kolota mo bophelong go o nyaka go loka go ne dilo tše ding santse o dikhate o ka se phele ka gare ga dikoloto sese ene motho ga a go fa tšhelete gage o thuša wena gore o tswe ka gare ga mathata o nkwešiša motho a tšeang sekoloto sa 200 a eya go reka lethabo la mmotlana le motho a tšeang 200 a eya go reka atšha ba swane wena wa go nwa ola wa go rekiša atšha ga a boa motse ya commissionela o e bušetša go ola o tsogile tlare o a rekiša oa pele lebaka la gore le palele ko go patela batho sesi ke lebaka la gore le tšea tšhelete le sa ye go e šomiša go ya go dira tšhelete go ya go patela dikoloto le tšea tšhelete go motho le ya go e berekišetša gore no lena la e berekiša e ya fela o swana le gore o kolota tšhelete wa go reka diaparo o apere go fedile o swanetše go lata sekoloto o tsebe gore nto ke e latang ya sekoloto e tlo patela jwang molato yona o dirileng abuti ke tlo nyaka founu tša papago ke a mo tseba ke tlo bolela le yena akere ke tlo nyaka founu tša mmane ago o swanetše ya leswara gabotse a go lapa la go ba le pitša tše pedi ba ba apeile ka mo ba jaka morogo ba ba apeile ka mo ba jaka nama bana gomme ba nokitima gona mo a ba tsebe gore pitša tša mme ke tše dife pitša tša tate mogolo ke tše dife a go berekiwe ka mogong papa ga le gona a swanela go le swara ka tsela ye e seng gabotse gore le be le gopole gore mmago lena nke ba phela tše nke be di se gona a e nyakege nto eo papa santse a le swara gabotse le bana ba gage le ne le bana ye wa iphumole gore le bana ba gage
le ne mathata ye wa iphumule gore le bana ba gagwe e swana le lena le santse le mohlombe so mosadi ya papa go wa mo feta o tsene le yena sekolo ka nnete ka ga se tšeanyetse ke papa go monna gešo ke mmago a ke re o ratile papa ka nnete ene wena o tsene le yena sekolo eh so go ra gore ke mmago so mogopolo la ba gore o tsene le yena sekolo e no ntšha mo go wena le tšeng jwale ka mma go tlhompha seriti sa tate ka nnete ka gore ge re ka fela re rela tate re mokomela re o nyetse ngwana e ori e ba o ka re wele re ya moroga a kere tate o ne matlho wa bona ka nnete ene ntwa e dirang o e dira e bona so a re tsweng go dinyakwa tša gage ka re le yena a ka setsene gore wena mosadi ya gago ke eng ola ke eng ola a re lebelelentše e leng gore di a re lekana ba ikwešiša ee mara nako nngwe ge o le papa o ya go tšea ngwana wa fetang ke bana ba gago e ba bothata ka gae gore bana ba tle ba mohlompe fela go njwa le re bolela o ka gare ga seemo se monna gešo ene nka se go fe maela gore tsa monyatša papa go gobane o nyetse thakago ke tlo ba lešaedi le legolo kudu e no motlhompha mme o le yena a tsebe gore monna gešo o godile le kgole o monna tša sekolong di fetile ba ikwešiša ee mosadi o swara papa ga botse ena bona ba ne le thabo nna ke ba bona ke bona ba ne le thabo sese wena go lebeletše papa go le mosadi ya gage ba right ee ba right ga bana bothata wa mohlompa ee ba hlomphana ke nyakolola maaka ba hlomphana ee le ya mohlompa lena mosadi ee le rena ra mohlompa ke re kgone mmija mmana eno ba bothata ke taba dijo bothata ke taba ra a kgone go swara bana ba gešo ga botse abuti mmane o dirang monna na tse gore ke tla re ke yena goba ke papa bona ba ntshwara ga botse last year ngwa go feta ka December ke motse a re ke nyaka founu okay a re o ke tla go rekela ona founu wa phelako a tsamaya jaaka reta ka ya sasa a ya easy pay after easy pay o tšere o mpoditša gore o tšere 2000 a nrekela founu gona šio ba re ke 600 oba 700 ambile ngwe le yena a terekela founu a mpotša gore tla nrekela diaparo tša December sala ke no di letela ga njwa jesu senka ba nrekela diaparo tša December bana ke ba tšhepile no ba ke nna ke nnoši di-cousin tšaka kuanane ke šopiše ke apere diaparo tša gare wa phasa sekolong ke repeata ke re ke 8 wa repeat wa tsa mfana ka nto e tlo go thušang mo bophelong ke eng ne mfana ka tsena sekolo wa bona seemo sa gago se boima ba gapeletša go tsena sekolo ke a go kgopela tsena sekolo gapeletša go sekatlo go sa ba le tlelase e leng gore wa e repeata wankwešiša phela gausu le mathitšhere e ba gausu le bommemo dula fase le mathitšhere a gago ba tlhalosetše mohlako wa gago wa ka gae o tšwa ka gare ga mogofe o tšwa ka wa bona go ntšwa le bafana seemo se o se bonang gore nkebe bana ba bangwe ba se bona o swere founu mfanaka diaparo ba go rekela ba tlogele tšea founu mfanaka o llele go kry-a gore o kgone go tsena inthanete o checke mmereko wa sekolo tšea founu o e berekiše be thuliswa gago ya mmereko e ka tšhentšha bophelo ba gago wa bona buka e fe nako bafana mehlako ya ka mo ga e tšwa ka gare ga yona ga nnyane o tlo loka wa nkwešiša tše ka moka tše ba go dirang modimo gona o a bona wa nkwešiša bafana ya se ka dumela gore o se ka ya sekolong ka lebaka la gore a ba go rekela diaparo o kwele bohloko nkebe ba go reketse diaparo ka Christmas wa swana le bana ba bangwe a kere ene ka tšhelete ya gago ka gore ro ba file karata ke phošo gore ba seke ba go rekela diaparo ka karata ya gago tsena sekolo phasa make sure gore o tekela sekolong wa phasa o tlo bona bophelo ba gago bo tlo fetoga ke nyaka gore o tekeme mfana ka o sa le monnyane so onkwešiša
ya ke nya gore o tekeme mohlako ba fana o thome ka lena le rena re hlakile ke bolela ka mehla ke re nna be re ya sekolong ka loto re sene school bag ba tšere lesaka la bopi ba re roketse mokotla wa go rwala dibuka o nkwešiša tsena sekolo ba fana o tsena sekolo kae mo re itumetse ya tsena sekolo re tlo rana di-donation tša dikolo tša go rekela bana dieta school uniform dibuka ba ba di hlokang ke nagana gore poster gona e tlo tswa maybe next week re tlo tsamaya re kgopela borrakgwebo gore bana ba ba seneng diaparo tša sekolo ba kry-e ntongwe le nngwe ya sekolo re tlo tsamaya re deliver mo dikolong tsena sekolo mfana ka tsona tšeo di ka tlang ke a go botša o di apara ge e le gore a ba go rekele ka December o chepe ka aparo tša sekolo solang ka ngwaga o ka fela o swere phase ka letsogo wa pele mfanaka wa pele gore mang o tšhepile o apere label wena ge ngwaga o ka no ro fela wa swara phase ka mo letsogong la gago tšatši la Christmas ke le lennyane kudu le tlo no suela o nkwešiša go tlo fihla nako a re o bereke mfana ko tlo tethekele diaparo tšeo di nyakang o nkwešiša ya tsena sekolo phase papa go ke tlo bolela le ena le mmane ya go ke tlo bolela le ena ke bona abuti a nyaka go bolela se sengwe gape ke gore o a ntšhalang ka morago o paletše ko go fitlha mo na sentse gore nke batlile a gona go njale mo around mara le yena o ne mathata a mantši and mola ba re o tsamaya le dilo re tswa re be re ile motsotsoko mare ba mo rošitše dilo a ke gore ba re ke tokološe gore ba re keng ba re o tsamaya le yona tlhla le yona ke yone modiang gore a tlhetlhele mo tlhehla le nage ka moka a bona monna gešo go yala ka mokgosi ya mo seleng ka gona ne ke tlo no go botša gore papa go o swanetše go tšea maikarabelo ga jwale ge o ka lebelela goba wa thietša ditaba tša lapa la geno a gone motho a lokelang ke selo ke wena a o lokele ke selo ke sesi ya go ga a lokele ke selo ebile o hlokofaletše ke monna le bana a gone nto e lokang ka kua gae ene gore dilo di tle di loke di nyaka gore tle re dule fase re bone gore re ka dira eng ke ga geno mogolo malomešue o hlokofetše ba topile dihlogo kae ke diaparo di topile kae monna gešo mo go šešerekane go senyegile o nkwešiša go nyakega go lokišiwa ene batho ba ba swanetšeng ba tle ba lokiše dilo tše ka moka ke batho ba bagolo o nkwešiša gonne le mmona sense o no lla ape wa lla ene go lla mo o a bona gore ga pa go loke ene o a bona gore mathata ona a gona wa kwešiša cause moremi ke ngaka ya setšo yes o tlo le thuša ka meleko ye e leng mo go lena mo go mmoki mo maphelong a lena go hlokagala gore le lena a bute le duleng fase banna e be kgomo go be yela e leng gore re a ithuša go tsoga ge e nyako tsoga wa ikwešiša ke belela gantši ke re go sene mmereko tšea lesuelo le garafu o eme mo geiting mo ya mtsia o re ke ikgopela mmereko ge batho ba tsele letšatši le ka se tlhabela subelo senko go ba le motho moti ya go bitšana o ka se tsogile o robetše ka tlala mara go lla o dutše ka gae ore modimo o tla go bona modimo o lebeletše batho ba le ba tetekang onkwešiša kore ke ya go botša buta wa bona gonjwela re bophelong ba gore a wa swanela go tšhaba motho mongwe gore mang o reng monna gešo go o hlaka wa hlaka go se ne dijo a o natšo and a se phoso gore o ye go kgopela batho go na le gore o utswetše batho sese ke bone o ka re bonya ko bolela ne ke nya ko bolela ka ye ya malome malome a ka sale a timela ka 2020 ka February o kry-agetše ka September 2020 nthile le kgonne ga re sommoloke e sale ba re ba busy ba checkana le yena ba no bereka gore di-DNA go diragalang le kgone 6 ke 5 years ka moka re sommoloke ya sese ye wa itshwenye ge koko a ka fihla bolela le rena re ka tsamaya re a go dira di-follow up ra nyaka go tseba gore ba tla kae wa kwešiša dilo tše dingwe di na le mogato ka gare o tsebe gore ge e le gore tlhogo we theresho ba e kry-ileng ke ya malome a na malome o bolaile ke mang le nagana gore ba bolai ba gage ba ka dula malome a bolaiwa
o kae gore ba mo kry-ile ka mo sekgweng a tehengi ke gore ke motho e leng gore ne a tehengile ke gale ka re ba re le ge ba ya go šušula ka mola sekgweng ke gona ka mo dipolaseng ya ba motho e leng gore o bona lepanta o bona diaparo ga a bitša magoa ge ba itla ba bitša maphodisa a re bitša and then mmele wa gaga ka moka ba o hweditše a ke tsebe because ke qenne ba rile ba kry-ile tše ba di kry-ileng ba boa ba tla ba kry-a tše dingwe gape gore no ge ba mo kry-ile le so mose bonolo mara re so mmole ke bana bere kone gore le ile la ya lena la go botšiša re batla kae ba founa bona ba founa ba boelela gore awa re sa le busy ba sa le busy 5 years ka moka ba ntse ba le busy le lekgolo e ka sebe 5 years ke bolela nnete a ena bothata re tla išala morago ya malome re tla išala morago gore nyakeng go tseba gore ga botse go diragalang banna motse wa bolena go šešerekane go tlhakatlhakane a go nento e lokana so taba tša lena nna ke a di kwa lene ba le ba ba maubane ke nagana re taba bona re rume and then ba hwetse thušo tše ntšhi re tla di feleletša ka kua le lena ka ya ba fana nko ilang ke re mfanaka ya tšhentšha mfanaka buka ya balo ngwana pha teletši wa mutse community radio gona fa le go 96.3 IFM metsotso šile ke ye lesome go itšwela e renga ya lesome teng lenanego ke lenego la pitšeng tše kgolo go mutse community radio a tau ya maseka a dipelepele ba rena bomenemene ke ntho e jwang go hloka ngwana ke ntho e jwang a re ya leboga ka go rialo moroka kgaitsedi ya ka šo o gorogile fa nke o mo tamiše o mo amogele semmušo ke moka re tla re mo fe sebaka a tamiše motheletše kua gae ke moka tla re fegolele se borala prof ya ke a go leboga malome ka kapa mma gorena a re go tamele kae re gona ke ba ga mang ke ba ga Mogashwa ke nyaletšwe ga Mothapo ba ga Mogashwa o tswa kae wa ga ba ga Mogashwa ke tswa ga Mothapo o tswa ga Mothapo o nyaletšwe ga Mothapo ga gešo ke ka Thefo o ko Thefo okay o sepela o nnoši le bana fela go ba wa eto le one ke tsamaya le bana ba le mara ke tla bolela ke one okay malome ka kapa ko mmona go fa a go fe melao ya kgašo ka moka a re lebogeng ba gešo kgaitsedi ya ka ya re ya go dumediša ebile re ya go amogela re kgopela gore sellathekeng se be silent fawe re kgopela gore re hlokomele go bitša maina a dingaka ba profeta le dikereke mo moyeng re kgopela gore nnete fela e dule tafoleng ke yona nako ya gago ya gore o tswe dilo ka moka tše e leng gore di go eme bophelong ebile ke tsona tše di go gapeleditšego gore o be fa se sengwe gape re no kgopela fela gore dipotšišo a di arabiwe go ya ka mokgwa e lego gore di botšišwa ka gona se sengwe gape sa mafelelo ngwanešo e tla banka kapa radio wa di bona di camera tše dutše mo pele ga gago o tsebang ka tsona camera tše ke a tseba ke tlhwa ke bona di-media tša lena o tlo bona di-media tša rena mo social media di-camera tše ngwanešo e no ba fela tša gore go sasa a ke re go njwale wa bona gore wa bonagala go tletle go e ba le o mongwe a tletleng a founela o mongwe wa geno a re gape moketekete o boletše solosolo so kua radiong le tše e leng gore wena ga wa di bolela lebaka kgolo e le gore ba geno ba lwe le wena ka baka la gore go ne le meloko le metswalle mengwe le batho ba ba go tsebang ba thabela tshotlako ya gago jwale ge o tšweletše ka mogokunya ka thušo ke mo tletleng o e ko mongwe a re ya leiša sefane sa rena fase he le re segiša ka batho mara e se yena a sokolang jwale ke ba bangwe ba ba e leng gore ba tletle ba leka go discouragea gore ntho e o e thomileng eno e tlogela gore o kgone go tšwela pele o hlake jwale di-camera tše ka moka ka tšona tše di leng ka mo mmereko wa tšona ke go captura nnete ye wena o e bolelang
le tše ka moka tsona o di bolelang gore le ge motho a ka tla re wena o boletse so e be gore motho mongwe le mongwe wa tseba gore wena ga wa bolela jwalo ke lona lebaka la di-camera tše e leng gore rena re di beile ka baka la tsona re ya kwana ke re kgaetsedi yaka aga setsopolwana se ke a se bapala ngwanešo go ka nokwa se kgomola ke moka o tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphengwanaka thobela ka kgašong le batheeletši nna ke nna mmamodike wa ga mogašo a kenyaletšwe ga mothapo ka madulo ke dula ga mothapo ke na le bothata ke tlo kgopela thušo mo pitšeng tše kgolo go ile ka 2022 ke belega ngwane wa mošimanyana ke mo išitše ka gae a na le 3 months ke ya mmerekong bomma ba tlogile ka 2023 ga ra gore ke tšee ngwanola ke dule nae ke tšea ngwanola ke dula nae ga mothapo ngwano o thoma go mmakatša bošego ngwana wa lla bošego ngwana a robale gatla le mo e le goreng e robetše ngwana o pharamela di-headboard ke mo ke ileng ka thoma go ema ka re ke emiša tlhogo gona ka hwetša gore no ngwano ka mo gae ba berekišwa ke katane le ngwanola ke ya fase le gedimo ke le ka go alafiša ngwanola o no mpalela go ile tšatši le lengwe ka baka la gore ke rena batho ba dipolelo re nyaka dithuso kua le kua ka tlhakana le batho ba bangwe ba mpotša gore a re felwana tsoko go na le spile ke ile ke fihla kua spileng ke hweditše gore ngwano ka mogae e ba di wa mehlolo a berekišwa gana ka mogae mapele ka gae ka gage ka mo wena o belegwana a šomiša ke mang a šomiša ke buti okay ka gore go ya kua spileng la mathomo sepile sela se ile se bula a re go nna a re mamodike ke lapisitše ko wena go tama o bona diphiri tšaka ke na le dinoga šitšiwe di bone ke di bone mapele kgaetšedi yaka mo spileng go tšweletše abuti yago yes a go botša polelo tše o di bolelang mo go dibale ba bangwe ba family ba di tseba ke ile ka ba botša tšona a be a go botša gore ke na le tšona šidi tšona di bone ka nnete wa di bona mo spileng ka di bona spileng ntate ka kapa ekwa la mathomo go tšweletše yena a mpotša gore ke di bone dinoga tša gage šetše mo spileng ke di bone tlhabile sebata kgoma se ka tshepa ngwano e ba a berekišwa ka mogae ka bona ngwano o tea ka a mo ripa ka fase ga leleme ga ka lesea le lla a mo tšhela dilo ngwana ka a berekišwa ka mmona le mo mpeteng noga e rephile mo mpeteng ngwana ka ba moloketše ka mogare ga noga yela ka tla ka mmona gape la boetere a etswa a nametše tau ye kanyana tau yela ba e apešitše oborolo wa ngwanaka ke gore ke rekela tau dikobo jwale tau ya apara oborolo tša ngwana o apere oborolo ngwana o ke lesea se ba mokgoka ka selo o ngamaretše tau yela ga go netaba ke boile ke tlhakatlhakane then ga ra gore ke botše sese yaka ba lenyana re thuka gae go ile lebile ke botša botea ka pele wa šetšeng ka gae ke motho wa go bajwa ka hlogo o no re a bala form 5 ya bajwa ke botša yena gore taba tša ka gae šetše di sogo a gone taba e ka re o boditše sese yaka o kwatile tšatši ngwe ka taka founela sese yaka ka mmotša ka re go yena ka re a se ke go bone gabotse kua spileng go nne ntongwe e ntutše ene ke palela ke go go botša ka rena le wena a re closed a re keng ka re go yena ka re ka baka la mehlako wa tsare ke ya hlaka a re ka re ke ile ka ya sepileng ka re go nna re ka re ko go bone ka gare ga lekgotla la batho ba buti o mpolelela ka gare ga motšega wa go rephuwa ka lešela le lehwibilo o re mamodi ke ihwa ke go rate a se ra ka ra kwana ntate ka kapa a nthoga mahlapa ga sathane a fetša ebile a mpuditše gore monnono wa gago o sa to go tshwenya go fihlela o ehwa ene ke to go bolaya
ke go yela ngakeng kae a bolela lefelo kgaitsedi ka ema pele gape o bolela ditaba tše kutukudu wena di a mpheta ngwana gago o be a šomiša kapa o šomiša ke abuti yago ditawana tšeo di bonang dinoga tšeo di bonago le sesiago kuo mongwe wa ba a tšweletšeng spilling a bontšha e le wa lekgotla ka gore nna e be ke mmotsa ke mmotšiša gore if ya tsebe selo ba mmerekiša kere re ye re bone a re go nna a re yena a tsamaye ngaka tša balloi jwale ka mantšu a mang ka moraga poledišano ya lena wena o kgonne go kwešiša gore kuo mongwe wa lekgotla kapa o wa berekiša wa mathomo ko wa dinoga ga ba le butia ka o mongwe wa boraro wa bajwa ya ba sesi ya ka ya banna wo wa go bajwa o bolaya ke o ile a bala form 5 a bajwa ka tlhogong ge sesiago a re monna wa gago o tlo go hlakiša go fitlela o ekwa ka nnete wa go hlakiša goba re fela re tlašana re thulana kudu lebile ge nka lwala ba mo gorela kwa gore ke se ka hwetša thuso felo ene gore go ba jwa nna bana ba ba ntlhakatlhakantšha ka moka ka morago ba betha yena o ne koloi o dula a thutse ka yona monna wa ka o monna wa o ka yena go nwale o ae gae kae ga mothapo a go bose ka lapeng ke gopola nako e nngwe kua morago e ntše ke no re ke robetse ke kwa mešito mo phatiseng e ketima kwa ke tsoge ke ka moreng ya ngwana ke re go bula mang a re nna ke re ko wena ke ra wena nka se ketime bošego gape go fitlhela ebile nna le sese ya ka re tlo kgona go bolela a re go nna re wena e ya kua wena le ngaka tša gago o bolaile bomma lebile ba go pokela ke ra wena bomma ba mpokele ene ke nyaka o le botša nnete nako e go thoma corona ke ge bomma ba thoma go lwala kere a go nwa ileng ya ba tlhokomela ba tseba ka moka ke ge nna ke bereka ga ba tlhokomela ke nne ke ba botša ke re a re thusaneng re ala fišeng bomma ba gana le tšhalete tša bona o taba diae ntle le abuti yago le sesiago mo go ba babedi ba o kwana le mang ono wa go bajwa ke kwana nae le o mongwe ke kwana nae a ke re motho wa go bajwa ena jo ba motho wa go bajwa mamotlha le ya kwana go sasa ba mo tšikiša eno ba go rapeletša le yena a tlhokometše ke nna kere go fitlha ebile ke no re ke kua mmolong ke mo rekela dijo a ke ra ke ne khia ka kua gae ke no tsa re le ga sego ke ya bula ke mmeela dijo ke boye ke mmotse ke re e ke tlile ke go bietse dijo ono se se ya ka tla mmotsa re motho a tlang ka mo gae o tlo go tšhelela ka gare ga metsi ngaka ka impuditše ke ge ke mo fa khiela ke re a gona a fetse so ne ke tla mo gae ke tla go founela go ba re tlhakane mmolo nna ke go rekele dijo ka re shimo e ka re ka mo gae ba re ke to go bolaya jwale ntho ke ile nka e botšiša mara ke tlhokile karabo ke e botšiša o mongwe wa family gore ke lla ka ngwana wa eng ka re ke file bomma ngwana ka a berekišwa ke ipotšiša gore ba tseba go ba tsebena ebile potšišwa ka go fihla le mmamotlhao bo motshepa mmago wena ke motshepa eo ba gore a ke re motho o ka se motsebe o ka se motsebele ka nnete ke dula kua o dula kua nna e sale ke nyalwa 2015 so monna gago o awe ka mathata a ka moka ga ona a ileng gore wena o itemogela ona ka batho ba geno ke a mmotsa a ke re go ne dilo tše dingwe o tla thoma o di biplile a kere mara e go e ya kua pele o tlo di bitla go fitlhane mongwe le mongwe o swantse gore a tsebe gore re tsamaya tseleng e jwa o go dumeletše gore o tlemo o ntumeletše and then ba geno ba tseba gore o mo no batho ba kgoba gešo ke ile go ba ke boa spilling ke ba botša gore ke bone sa gore a kere go na le mmane a ka o mongwe yena ile ka mmotša gore gape ka mokgwa ile gore nke sokola ka gona a kere ene lena ke le lebeletše e ka re e le bona o la botile a nrekiša nto tše ke le botšang ke lellela e ka re le e le mmona le a le mmotša gore mamodi ke o re e le kampalela ke tlo le iša radio o ile a nkaraba a re sepele o tla ba o išitše bana bao ba loyana o re išetše e ka re ba gore mongwe le mongwe a ke ponele polane a ke kgone o kwešiša gore ga botsebotse family e
a e ka ba dia naye goba ga botsebotse ba jore mongwe le mongwe a ikemele lelapa la gage na go tseba bona ka pelong tša bona mara ya e thusane e o wetse ke bothata ke ba gago e teng se batla kgomo ka moka ba se tseba go nwa go se tseba abuti ya go ke motho o a neng le sa gage ono wa dinto tšewe na tsa motho ka re ke gale ke mmo a ke tse o taba na so jwang ka re gana go hwa a ke re taba golo mo go no ba kiwa maphelo ba pe re gana go hwa a ke tsebe ka bophelo ba gage la mafello ge o mmona o be ile motho a neng sa gage ke fela di tswa go mmona ka December tsana tla 2023 re ntšha setšhila sa bomma ha ke re le bile le tlong khopotsa se sengwe a se ne sa gage o tamile ba swara ka moka ka matsogo batho ba e ka kua ga e family o ila e tla mo gonna ka re o ska ntshwara o ska swara le bana ba baka a re he why ka re gobane o re swara re šala re ba ajwa o šupile ngwana o monnyane a sega a re o ke kgabo wa malome ke kgabo wa malome maloma lena a ira yena ka gore ke malome ya bana ba baka ya, e ya šupa o no monnyane a re le go ka gana go swara o ke kgabo wa malome ena se nka ka fetola ke ra mpotsa ntho ile gore nke ya etseba ke tlhoka tlhakodišo jwale go nwa le ge o tlile mo kgaitšedi ya ka o nyakela wena thušo a ke no re o nyakela lapa la gago ba le ba geno ba le mohlho mongwe a o ba nyakele thušo bona gore dilo tše wena o bonang kapa o naganang o ka re ba ka gare ga maphelo a majwalo mohlho mongwe ba ka thušega ba tswa ka gare ga ona ge ka ba go ka gonagana la tsare go a le gore ba tlo dumelana ke nagana gore e re dia ntwe e nna le lena re dia ka dikwano tša rena a ke re nna motho e le gore nka monyakela thuso ke molwetši ola ba ba bangwe ntho nngwe le nngwe ke e dia ka maikemišetšo ka maikarabelo moroka a šwe kgaitšedi ya ka o a bolela o boletše ene ga ba le phate e nngwe I'm sorry bana kua speeding ya kere a re go nna re o tlo wa hwela madi ana o reng ke ya ga o gana le ona ka se gane ka bana o tlo ba hwela kana wena bo gana ka bana gore ba dia go ao a kere go gana ka bana ke ga ba loya ke kitima le naga ke nyaka thuso nna le ena a re ke re bolela a re o tlo ba hwela o mpontšhitše dithapo le a di bona dithapo tše dikoto tše ka reng ke tša go kgoka dintšho dikoloi go goga ke e somo dikapeng a re go nna re thapo wa goše o tlo lapiša ke mohlako o tlo thekgoka kama e le gore wa tlhaka wena a ke re jale dilo tša ka ditlhafara ka ntšha ke yena or bona maybe dilo tša ka ditlhafara ka ntšha ke yena go ba bona ke lemogile gore ebile ejo ba February e nngwe le nngwe ke ya bajwa ba ntshenyelegeditše mmereko e re seatlha re kwešiša re go diega eng mmereko wa ka wa senyega ka re ke ya sekolo go dia IT ka bajwa for sure ke tsene 2 weeks ka bajwa a ntatlha fase ka boya ka khujanyana ka re security ke tšhabetše certificate a se ka go setse ka sekolo sa computer e ke ngwala menagano e ya timela kua camereng o mpoditše a re ke nna o re o le ka go diang wena a go ne ntse o ka e dia le sese ya ka o ile a mpotša re a go ne ntse o ka tsogang o e diile bophelo ka re botia go mpoditše a ke sa gane selo a ke re o mpotša ntho e le goreng o le re ke e bone ka matlho a ke ne maatla a go gana ntho ke e bone a buta o ne mosadi sese ya go ne monna a buti ya ka o na le mosadi ba diile di-divorce mosadi ya gona ke mmago ngwano ke bennae no mo and then sese o ne monna gage o a di tseba dilo tše a ke tshepe gore o tlo ba di tseba o tla botša ke ma o tla no if o bereka ka ntho o tla bona mo founu šidiwe moroka ya tše di boima ngwanola le tlileng le yena o a tseba gore papa ge o dirang yes a ka tla mo a re boledi ke re ke le sware molomo gannyane ngwana wa bala eng o phasitše last year a bala form 3 a form 4
ka re ke mo mmolo maga mfounela a re ngwana ba re o wele sekolong ka re ke mo mmolo a se ka tla go dia dilo tša go tshwenya e re ke ketimele kua e re ba mo ishe gae ke ketimele kua ke o checka ngwana ke ile ke fihla nnete ka hwetša ngwana o la buile ka gae ke ile ke re ke aya ga bo ngwano ke tla khone wa fisha ke apere umbrella noga ya nre loto ya tatateki mara teki e ke se ya e bofa gape a ke lebelele fase ke a kwa gore ke a imelo pelo engwe re ke ishe loto gedimo e ke re ke hwetša e noga ke fofile ka fofa teki ela ya wa le noga ela ka re ke change direction a ke sa ya ga bongwana e re ke re tšhire ke o kwa re molato ke hweditše e ya one o papage a re ke ya kae ngwana ke hweditše e ka re ntho e be e mogama mo sekolong so ngwana o la ge re ka mmitša le yena a ka tlalletša a ke tse gore o tlo ba le bofegana mara o a di tseba and then o kompotše mo before wena le papage go ka ba le tše di diragalang phedišano be e le jwang e re sa ke re jo kgona go tlhwa mosegare so ka moka re dutse re swere dikgang re a tabana 30 minutes ke entši re thagalelane re swere dikgang re no fapana gana go tloga kgolong ya lena a senke la kwana and then ngwana ba mo šomišang ko wa gago ba tlo tlhaka ka moka le ba bangwe ba ya sekolong o swantse bangwe ala ba rema ke ditlhogo ke kgopela go boela morago go kua sepileng o mongwe o rata di-teddy bear kere e ke mo reketse di-teddy bear e ke kua sepileng ke bona di-teddy bear tšela di fofa go ba boma ba tlhokofala ke tšerewo ke a kere ngwano ke mmile mo dining ke mo tšere a ene 1 year 3 ke ge ba tlhokofala ke mmile mo dining ke re ke mmele di-teddy bear tša sese ya ga ra loka ke kgone go bereka teddy bear tšela tsaro fase sofe kana mokgono mapele di tshela ka mokgowe o di bona o ile sepileng goba gona o le ka moga a ke re nna ke bo beya ngwana dining room sofeng o a sepela ke re ka mmeela mepopi ya neela gore a raloke nna ka diatše ke didiang ka tlhatswa diwašheng ke di bona kua sepileng ke tša pedi ke tlo fihla ka bea engwe ka mo ngwana a emo gare di a fofa di a tshela di sofeng fase emapele se se monke ke kwešiše se sengwe fa ge o bea ngwana o bea mepopi ye o e bona e jampa e fofa o e bona spilling sa ka mo ntlong goba kua go sela sa ngaka tsoko kua go ngaka tsoko o ya ke ile ka bua ka e fiša nako le spilling se go swere nako ka e spili sena 2 weeks le ra go ba ke boya ke re ke gae motole ba go nošitšeng yone lebile e ganne go le go tswa ka mo ka mokgwebe ke tšhogile le ge o bo le gae e be e sa empere ke nyake le go gafa dilo tše ke di boneng kua 2 beke tše pedi mara nke ke botšiše se sengwe man ka tabe ya spilling ba go nweša something and then o ba mo spilling dilo tše o di bona o di lebeletse spilling goba o a robala ke moka wa di bona o robetše o jo nwa something ka dula ka na mokgono ke dutšeng ka di bona a o robale o di bona mokae mo lebotong goba ba go beela spilling ka nnete o di bona mo spilling goba o di bona jwang ke lešela okay la tsara se thomile jwang re e ka ntle a kere ntho ba re nošitše yona re se e ka ntle ba re bile yona ba re bile mo letšatšing like gane jwa le go lebana le nna so mmetšhe o no tswa go lebana le Dr. Moremi o tla tswa le lena ka mo tla tswa mongwe le mongwe o bona tša gage le ge nka lebelela ka kua go Dr. Moremi nka se kgone o bona tša ka kua o mara go lebelela mo go tša gago o tla bona tša geno okay spili maubane ba go nweša sehlare
and then se ka mokgwa mongwe man ke e bee jwang se bušetša mogopolo morago re ka no re go lebeletše so rena re sene ra senwa ra bona wena o namela mohlare lena le seng la nwa sehlare ge wena go njweleng ka go noša spili bole ka mo studiong o ka no bona o bona mohlare mo o namela mohlare o njuale so o namela ke nna o tlo bona dilo tše dingwe rena a re di bone wena ko wena sentse o di bone dilo tšeo okay and then ntle le gore ba go nweshe dilo tšeo di nwa yona nto ba go nwešang yona a o bone selo ga botse o bontšha ke nto ba go nwešang spili ke lekgwama gantši ba lehlakantšha le sehlare se seng ba re ke maboyana gantši ge o di nwele di tšea mogopolo di o bušetša morago then ba go beela lešela ba go tsentšha ka gare ga rumo maybe ya leswisu wena o tlo no bona dilo tše ka moka ka moo nto ke nyakang go ikwiša ko gore se go bontšha dilo tše se di bopang goba tše e leng tša therešo ke no se be sure why a sanka ka se berekiša a ke bereke ka sona gabotse ene ke tšhaba go tlalletša go se ke sa berekeng ka sona fela gore go šomišwa eng go dira spili ke a tseba le batho ba bantši ba tseba ba batlileng ga ya sanka ka ba botša rena ke bereka ka spili so spili nto ke e tsebang ka sona ke be ke ne molwetši ya gona mola ge se ka se itšwe gabotse mo mmeleng wa gago o tlo hlakana tlhogo wa tse rena ke nyaka go kwešiša gore mprof le ge e le gore mohlomong ka gore a o bereka tsona ngwanešo o ka no sepele ka rabwa straight ge o nwele ntwe e bopa dilo tše goba e no ba ke dilo tše e leng gore jale di diragala ka nete o etse ba benzene benzene ke nto nngwe be rata go goga ke mothako monkwa ga molapo o no kry-a tsamaya mo serateng ne ka nako ngwe o no tšhaba so o no kry-a tšhaba re o bona mašole a moketimiša ka di-hip and all the stuff ka nako nngwe o tla kry-a a tsamaya mo tseleng a tsamaya ka go babaela so kore o ka re motho a tsamaya godimo ga mae mara a tšhaba gore o tla le pšhatla spili se jalo kore spili se tšea mogopolo se o bušetša morago se go bopela dilo di lwana tše dintši mara tša nnete nang goba e no ba tše di bopang ke ntwe dilo tše e no re nna maubana a ke nyako senya mmereko wa batho ba bangwe wa e bona mara ye nna ke e tsebang ka spili ke gore se go bontšha dilo le go feteletša ene tše dingwe ka mogare ga dilo tšeo di bonang a itlo ba tšeo o tlileng ka tšona mara tše dingwe se ka go iša kowe e no ba gore go ne batho ba ba specializang ka sona a ke nyako ba senyetša mmereko a re no re mohlho mongwe e ka ba tša nnete ka gore sese ga a boa o tšwa go confronta batho ba ba boneng kowe ene dikarabo tša bona o kwagala o ka re tša hlatsetša se a se boneng kua a tšwang so spili se a fapana mara wa kore se se mo dirileng se ga nne go tšwa ka lebaka la re spili go fetšo senwa santse o hlatše goba se go bereke mana a mhlara ona nawa o gona man jale kgaetšedi yaka ka gare ga dilo tšeki ka moka ga tšona o be o duma o ka re moremi a ka go thuša kang goba a ka dirang nna ke kgopela bontate moremi ba nthuse lelapa laka re tswa ka gare ga hlakahlakano re tswa ka gare ga ditlaišego dilo tše tša bona nna di sa re batamela ba ba ya go dinyaka a se ba re bitša alright a re dire so mmagonna wa sokola ke nako e telele o sokola abuti ya go a ka dumela re mmitše o no wa dinoga le tla mo founela a ke tsebe gore o tlo dumela go ba jwale le tla kwa ka yena o ne founu tša gage wena ke di tseba ka tlhogo le tša sese yago
ke di tseba ka tlhogo le jage okay alright nna ke bona gore if re nyaka go lokiša dilo re mmitše why ke re mmitše re nyaka gore ge e le gore go ne le tše dilo go gona dinoga tšeo di tšwe go be le khutšo ka gae and nena ga a ka gana then nna ke tla thuša wena nna le nna ke sa go lebelela ke bone gore nna ke bona eng wa kwešiša fela ga ke makaletše ka moka tšeo di bolelang gobane wena le abuti ya go a senke la ba le kwano go tloga kgolong ya lena and then ntongwe gape ye e felang e hlola bothata le gore batho ba tshepe ditaba ke mantšu o ka se rele motho wa re o tlo hlaka go fihlelela lentšu leo ge e le gore abuti o le boletše o ne phošo ba le boletše ka moka botea ka le seseaka so ba ka se go botse mantšu a masoo fela a re fihle tabeng ya go lokiša then re tsebeng gore maybe abuti wa dumela wena le mmago ngwanoki le ya kwana o a leng ka gare ga tlhalo le abuti yena o re tshwaro e jwang ya gare ga gage le abuti ba bakile dilo tšana tša ke nyaka o le botša nnete e ke sa re ke tla mo tsentšha too much a kere ka re ke ya tsa re boti o tlotše ka re ke emelela mosadi mara ntwa ya bona ya mathomo ke ge ngwano la modimo a lla re ke lala ke robala ke dilo ke ntho ba e bakileng la mathomo so lena ge le lebeletše gabotse buti ya lena dilo tše go ra re go ne mo a tswang go di tšea gona go na mo a tswang go di tšea gona ka re kua morago e ke gopola mosadi wa ge a e tlhoa mfounela a re buti ya lena a go baditše ke batho le se ka re ke nna go ne e kolo ye nngwe e gore friday e tla e motšea e mmuša ka sontaga bošego e motšea friday o boya ka sontaga bošego ene ba family taba ye e bapaletše a se ba ka ba e swara ba e tseba mara go no ile gore o ile a re khuduthamaga e dule e kgobakane ka gore ka gare ga bothata e ka re ba šetse ba di gore mongwe le mongwe a e ponele nna ke kgone go kwešiša re bona wa ba tshwenya goba ga botse go diegae and then ka ga geno go šetse mang botea ka wa go lwala and then yena go fo go mo thuša lelapa la geno go ka sebele bothata go ka sebele bothata ka gore a lwala ke nna mo a go kwanye ke nna bo berekang before ba go senyetša mmereko ke bereka ka rutse ke tla go thuša ke bona gore le wena o swane le batho ba bangwe hwetše thušo a re tsene mo tabeng ye ya nthoelang sepele seo se tsene ga tee go ba gabedi ke thomile go sela sa ntla kere sa bobedi ke sela sa lešela o tswa go motho o mongwe ke motho o moteng o nthomišitše sona ntle e ke fetša kua ntle ke ge a nkiša ka kua and then motho o ke go fetša go mmotša gore o boneng leng mo sepeleng o rile tharollo ya ditaba e ka bang ša se ka kgona go mmolediša ka mokgwebe ke tlhakatlhakane dilo tše ke di boneng ka kua e dintšhoša ke tšwele ke tšhogile ka ge le tlhalositše gore ntho ela o ka eno wa tla wa se ya palela ko go tšwa e go diela bothata motho o ile a enwa a le nageng ya ka ntle a tsamaya tlhaa tša go fihla mo gae e kotsi fela a ke rate go senyetša batho mmereko nnete ke no rela re batho ge ba ya dipolekeng tše so di nyaka tlhokomela ka nna o re kwena mang ngwaneso mamodike wa ga mothapo mamodike mothapo okay so nna be ke bona gore a re a swanela go tšhaba abuti santše re mmitše a ke na problem ntle le gore re bitše abuti taba lena e ka se tsogo e fedile and family le ge go ka ba le family meeting e ka se kgone because family taba go swana le bo e se ka ba reng o bona re ya batla ema le bona bona a batle ba itla re itla go boledišana le go nyakolola re dilo tše di gona di tlile jwang goba ga di gona go berekišwa sena sa re tsebeng gore ntwe
gape nto botlhokwa gore o tle mo sesemamodikwa ke gore o nyako tseba gore na nto e tswa buang mo lapeng la geno a ke re go ne e kgolo ya go feta eo ene ge ba ka gana then re tlo tseba gore balo alright ge ba ganne letswalo la molato le a e kahlola rena tsela e re ka go thušang ka yona ke ye ka gore ye ba gana a ke re motho ge re mmitša re re ngwaneno wa lla sello sa ngwaneno ke gore dinoga šidi di mošetse morago ka gore le wena o hloka go ba le bophelo bo boraete o hloka molekane o hloka go ba le tšwelopele o hloka go godiša bana o hloka go ba le ga gago o hloka mmereko o ka se dule o eme ka ntwete ene go botlhoko gore ka gare ga ditlaišego tše ka moka ba šupe ngwana mmago go botlhoko kudu ka gare ga dillo matshwenyego ka moka mola santse o llele gona ba re o gobala gona mama go yena ga a tlo robala bo motshepa ke ba tshepa a le ko ke rebile ke ba file ngwana ke šadile ke ipotšiša dipotšišo tše dintšhi go ba robetše tše dintšhi e di tšwelelela ya mara ke nagana gore re swanetše re nyake abuti a o no re bulelele megala maubane re ko gore ba ka reng ka gore ntho e šetše e le mo go wena santse re nyako tsebe gore re ka e tloša buang mo go wena motheletši a re a leboga dikwagetše ditaba tša kgaetšedi a rena fa o di kwele gabotse mohlwe mongwe le wena go ne le diputšo tše o rata go mmotšiša kapa o dipotšiša go tšona di hloka dikarabo mo go wena o ka re letšetša mogala go abelana le rena maikutlo a gago mabapi le ditaba ka moka ga tšona tše o di kwelego a di tšwa go yena 013110004 metsotso ke lesometharo go ikela go ere ya lesomepedi nna ke nna ka kapa radio ke tsamaya le professor Moremi fa ngaka ya borena ya setšo re letšetše mogala motheletše goba o romele maikutlo a gago ka whatsapp line ya rena ya 0648582771 0648582771 ke thopa motheletše fa msrs o mo moyeng dumela ka lebedisa go mo ka ka moka ba botlhe ba thobela ke di utlweletše ka di batho tse ba gona mo ya spileng ka nkutlwa ya a kry-a taba ya spileng se le ka utlwela kgale ya gore gantsi o ka re o moile a ya ko yona le mokgotsi yaka mara re ga tlhako ga tlo mpotsa a re man nthoela ba gone sa le go ama mara ga ka botse a gore be ka ntse a re ba le tlhakantsha le seng o ka re e bontsha se motho mo di gopolang mo wena di tswa mo spileng okay ke re re se ka tsela thata mo ka yona bjang ka se mo batho ba di spileng jwale ge le tša kgaetšedi ya rena wa rra le re o ka re mohlho mongwe a ka dira jwang ko gore a ise matswalo fatshe and then gore ena na tshwantse a kere gore a ka kera o mong ka ntle wa spile and then a kgone mo lebelela mopheko le moprofeta ngaka so ditaola eng ona gore a mo lebelele a kore a kere a bone gore ke ditlamorago ya kwa ba o botsa selo and then o ya ko gapelana ba tlo bontsha gore no taba e sole o ya bona ke to kare e ka bona se ke rapile ba fela mo ena fela ka ya ka gore e ke le ya le nna le ka ile ka utlwela ka ga dilo tse ke bona ke to kare go batlega ke tsela e tshwanele gore a lebelele sisiwe pila dilo tse di tlhatlhilwe gore a tlhatlhilwe pila straight and tsela tsa botsadi bolelang tse di be le go thoko e di le go lebelele bophelo ba ga straight gore a re a leboga ngwana ešo re lebogele maikutlo a lena ke a leboga a gankeke 01311004060 01311004007 msrs mo moeng dumela go tswela kae re gona ra lena a ke ne metsotso e inafo ne ke re ge le bitša abuti ke kgopela le bitše le mokgekolo wa gage wa fakileng divorce mo go yena
o ya a kgone go ekwa. okay ngwanesho Ke a leboga go tšhetše le gadimane. re a leboga 01311000406 emsereso mo moyeng dumela emsereso mo moyeng dumela Thabela. thobela Ke rata go botsa mmago gore nna ke sa le mošimane ke ile ka ya mo spilling seo ga gona nnete mo ke a ska shaya go spilling a ke nyaka gohle ke tšeka le yana ke motshamekisa ke ile gabedi ba go tagisa fela lekgwama leo le mixiwa teng ga gona ntho e pila e mo ke bokelema ka moka a se ke tle ke bo fihla thank re a leboga ngwanesho 01311000406 nkore ke tope motheletše fa o ntšhitše maikutlo ka WhatsApp voice note. Ye ga e kwagale a re a feta re tsena go ye nngwe. Okay. Hello ntate Kakapa le Dr. Mreni. Ya taba spili nna ka itse spili a sa loka ntate Kakapa. Sa le ka yanga ke ntsuko le nna slare se la senwang ka molao. O ka se ke banya ka lo se no go shino se no dumisele ke mathata. Ena ba dumello tsamaya ishu ska be tsantso ska pe ka mo ka se go tsamaya. Okay. Sanibonani kunjani mina ngikhulumayo Dr. Banda hlala Mosi yabuswa ya mina usisi lo ngiyamuzwa mina ngiyalalela le program yona le andifuthi iyangijabulisa kuyilalela every Tuesday and Thursday ya mina name ngizwana naye uDr. Mreni lento le bakhuluma ngayo ngoba usisi lo ukhulumile ukuthi bayamzesa uyasela something umuthi lo uyamuyenza yena kuti abone into inye lapho ya manje khuluma kwa Dr. Mreni ngiyakuzwa nami ngijamelana naye Dr. Mreni ukuthi ambize ubuthi wakhe ahlale naye phansi nihlale naye phansi nizwe side yonke side yasisi lo simuzwile ni side yabuthi lo simuzwa olongolosine olonini simuzwa ukuthi naye azothini ya mulayezo lo uyenzile ukhulumile uDr. Mreni uqiniso lo umnidi ukuthi thina inyanga singayenze njalo ngoba sometimes siyabulalisa abantu sometimes silwisa abantu sometimes abantu bacabana angazwani ya name ngizwana ni Dr. Mreni ukuthi ambize ubuthi wakhe nihlale naye phansi naye nizwe side yakhe ya ngiyabonga mina Dr. Banda hlala lana siyabuzwa nami ngeta abantu thank you re leboga Dr. Banda moroka re na le metsotso e šupa go ngwanesho o ka bolela le sesi kapa mohlomongwe wa e rema ka dika ke moka re tlabe re lebile tabeng ya go e ruma a ke leboge ba ka moka ba boletše go fa magageshu re a leboga Dr. Banda re a leboga sesi Thobela re nyaka go thuša ka tsela ya gabotse ya go sepela gabotse re tlo tšea gore malome ka kapa go thoma gone jwale o tla išala morago taba ya kere and then wena o tla bontše o le gare o hwetša thušo a ke re a re tsebe gore ba tlo dumelaneng fela be re ka thaba gore mo go ngwabuteano re ka labona re gomme ke etla and then re be re bitše le mmagongwanola a re ke etla and then be re tlo tseba gore re bitša le ba babedi ba geno le bona ba re etla be tla ba ga botse kudu ke tlo go thuša tšentšhe re tlo di nyakolola ra bona gore re ka bereka jwang a kere
ya ke tlo go fa thuso ngwaneso se kwa tshwenyega o fihlile diatleng tše right re gona mo mme re kwa rena ko go thuša batho ge re palelwa re ne mangaka a borena re thušanang le ona gore o bo feleletse motho a lokile a le gabotse le ngwanola o tlileng ka yena a o llang ka yena ke ne nneta gore o tla hwetša thušo le yena so taba ga gore tlo išala morago go thoma gone jwa leso malome ka kapa ke leboga batheeletši ka moka ke leboga ko gopela o botšiša a ke kwešiše nthonyane e nngwe e re ke e botšiše maybe le ka nkaraba jale sepele sela se tseba jwang ka gaka ao le a tsa re ke bolediša keke no ke a go kwa ko hlalosetše sepele ke wa senwa se bušetša mogopolo wa gago morago and then gone dilo tše o tlo di bonang wa tsa re ke jwang nna a ke rate go bolela kudu ka nto ke sa e leng gore a ke specialize ka yona nnete ka ge ke le ngaka gannyane ke ne le tsebo ya sona o nkwešiša fela go ne le ba berekang ka sona go tsenelela sepele se tlo go bontšha ngwana gago monna gago ga gago dikhona tša motse wa gago ka moka di tlo go bontšha le dilo tše ding tše di seng gona ka ga gago se tšea kgopolo wa gago se e bušetša morago ke kae ke mo phetšeng gona ke ka mo dulang ke ka mo goletšeng ke batho ba o godileng le bona o nkwešiša so se ka mokgwa mongwe ba bangwe se ne go ba swara gabotse ba bangwe se ne go se ba swara gabotse jale mara ntho nngwe ye mmakaditšeng gape a ke re ke kgona go botšiša dipotšišo kua mola sepeleng o botšiša ena o mmonang a kere like gane bale a ke re le ya kwa re ya bolela nka no re gane Dr. Moremi wa e o ntia so a ke go botse sepele se go iša lefaseng le lengwe le go neng wena mara rena re le mo re bona wena and then dilo tšeo di bonang o tlo bolela le tšona ke diphedi keng o tlo bolela le dilo tšewe o lena le kgona go nkaraba la re ke go dia so ka mabaka a gore gore ke nyaka go kwešiša bona wa bona nka go noša o le mo wa tepona o le nobody ku o bolela le batho ba nobody ku ebile ba go araba goba wano bona o bapala bolo goba wano bona o ka re o gata mae o sepela ka mokgo malome ka kapa ba go wano bona o ka re kore dilo tše di bonang ko wena ebile o fetolana le tšona ko mara rena re mo a re kwento wena o e bolelang goba iye o fetolanang le batho bao le batho ba rena a re ba bone wa nkwešiša se bereka ka mokgwa o sepile e ba go ka ditsebe ba go iša kae bara ke kwe e le mang o no papa go dino ikwa mo spilling mara lwena a ke di joke e mapele a buta go ba go ka ditsebe a ke re ke kwa ditsebe di re okay ke re he tsebe tšaka a re a o kwe ke kwa le molomo o re molo ba re o bolela kudu o kwele la mathomo nakwela ore bo ka ro tšhabela ke mogopolo o kwele ke kwele gabotse ke rana kwela ore bo ka re ke motho ke lahlegelang ke mogopolo se bjalo sepile go le ba re ke no picture no re ka se bie so wa tseba why mama nna a ke re bjale ke no hlompha mebereko wa batho ba and a ke specialize a ke nyako senya mmereko motho mongwe yes a ke lo kwele re a leboga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re lebogile 96.3 FM www.mcrs.co.za re lebogile kudu ba gešo ba bogedi ka mona letlakaleng la Dr. Moremi re lebogile kudu lenanego la masa a tseleng le a tsena ka Clement Bakena ge e le ga jwaleng nna ke le morwa motšha maubane ke tšhwele